I'm not doing my way. I am no peja voice in the country. Yo. A baby mode, I'll be by, I will not plan a buyer because all Bannon Pono. Ya nearly Oblano Crano nearly that's all. And it can some cacrana man for May Yare be pa, and I'm a John Hamming Tiasia, no way, mom. The name coming to me free, no bottom home, aha, may do baby a me who baby a my drew. Anna, me do baby a me new baby a me and me walk. Na me crammy braba, be no bar, family, and bar, mini Kumayo. Now, no, so say what you need that or don't buy or the member. No, they may buy. But that first day, come back and I mean, say, my head, my back, or the Mako baby. And see, no, me, baby, I'm so when I now to meet what down our back and what Johnson. Aha, no, me, Nim cries that buy a kind, I mean, say, my Johnson, no cry. Your video, no. And today, ya broke cry, and the coach I could do ya no gaze. Was 1 month time and some 1 month time, then I meet me and this crack and me buy. Me buy and with some money and dream cocoa and sister, I'm not my whole day. Oh, to see our to see until Pesemi Sanko, my mamma from Crasem and Branty, Pesemi Sanko, and then I miss Samba say, your mammy say, acquired the Muslim Sanko, and I say, me, Osha, Yahasino, Prophet Joseph Mensa, Masoli Fieno. Osha, Ayalasana, ya dear Ayalasan, and I had Dancroft. I am no cruturu, we are dear. Me my form with tea and young poy, Abnamo, so ama, me mania, Ayalasa. Mania Ayalasa. Tina mean Nante Crana mean to me Nanti. The minimi are across a school, said, and I mean, send the Babayam. This idea. Be a meeting with Nansa, Crummy Blower here from you, and Ansaya, Menino to be called from Jimico General. Then I'll catch her one way or one way, then I'll catch her. Yes, some of the catch her one way, and some way are not Professor Joseph Mensa back radio and Sida FM Becasa. Moon, you have baby, one Namokoa, would you just some Benyam Yadasa? Yo, I see, but that's it. Yanko Poncao. Abiwa news na miti asemwo ho nese media samnam police ni bia kwaji obeyire asa bobema na guso adai eya benwa ha soko abenwa ha Ewiase Mu Nsem ene obra ensama hodo a ebaso no ene enya abotetwetwa ne nkakra ede bro eno ti hia ye memre da bia ebra dumienu abob ere kopim se dumienu bebo apamu ensama wo bete no ebi areho akramani jina me ba no eta feeling moja na me ai na mkache mama sema kana mai na kumi ba no ebi so asere na omema wo sitase ahodo de bi che bajai sa stars the day pa na no de ma watim says what they are more wa feel pa this me kuntuno abe soko Abiwa Ensama ekosu kumase no yanka nua yeti ko ka obi bia Ewiase Mu Nsem the way a soldier force your discipline vanguard for them soldier force specific Ewiase Mu Nsem enough the nyansa krono no dey pop Ghana nyina Ewiase Mu Nsem. You can engage in all the propaganda you want, but if the fundamentals are weak, the exchange rate will expose you. Ewiase Mu Nsem. Dr. Baumia was reviewing economics boost nyina mene edi so piso on the economy management obi ato John Mahama na umuno no ono ne time na city no etisen na inflation senior delegate for almost how many marks Ewiase Mu Nsem. Ghana for say na abey abana absorbing through NACO it's not over 100,000 and give such a government 4%. That is hypocrisy. Ewiase Mu Nsem. And I'm sounding a warning to the MPP. We're going to match them boot for boot. Abosoba na meja paye entishia mosomfo eduana ba Kofi Asante anopa nonum enefa ekosi nonkron semeduana ba pa ho eduada ekosi yawada na efiada papa nyameke nso betena dwem ebre kro na Ewiase Mu Nsem. I ask you to be citizens not spectators. And now Ewiase Mu Nsem. Prophet Joseph Mensa Masoli Fieni. Nse brebi Messi meye me de me Bible mu akwankyere tumi manipa bra bosesa emanipa eyeye
do ba ya me yes akwan ne ma wo no emble nko beble but one kasa so professor kan mu nsam kakra pacho bia no ho ache no a opeye die bia no omra prophet mensa ho ba ya oye bibi kakra ma no nyam ho se dwede no ekoso oba so na toy ne bi ade strasa na eye meska bansa me banis kan kitsa me kura meska kitsa na na etumra odi 4J na ma ho ka so ba ya ma me ma mpofa nkoye ka dia ka no de be so no so oye ma me kama this is kanaba aba asisi ano ye chen first ni bebre ntobi an ho ha no o che ye nante pa anante ya how to scare bebre gwa ma o se o de ambre pu bi kura abra mi o se me mfa bibi kakra ntonsio no na ebisa ba se ma me de bia ya me ka cho se wan kasa ba be twa made se o ka ya o ka se fa ye fatepa tepa ni akofa goso when they say producer chrome side ho chrome ketom okay hold on free buy mama edie asem enadinam enanyumre papa me pa chu nene na ahotwe Nhyira no ba ka kire me se maame ade so a wo de aso am no mempe ntije wade to okan sa atam na me pesi nti na ehuro menu ti me pie ehuro no gu ye na me fra akora na me fra ne mprensa wa anje so ti odan ne okọ mehu se wasan ne makuma ne ba bema esen agina ho na wo ka kire ne se maame no o maame na owu ye no one ne kun no ni kunu so owu ye so ne sa kum no enso sore a na wayi me maame anim e de ahye me maame se me maame na akum wo mu enso maame ne kum no to obaka na fe na mi hu de menye na me bo ho fo mpanimfo ni nyina amane na o mu se o mate to mu be fra akora no ampade a chie na o mu fra akora no ne maame ye trans ye busa akora na akora ne se eye no kore na me nam de be ye na ma no na ne nkola abrem na me dwale no ti me dwale no no nam de be ye ne ma no o se anyi ni kakra no one ne maame pen ne kotena e maame pen ne de ne ba ho na msa no anwamu na msa de be ye ne sha anwamu no nam de ma no to okan na mpanifo nse akoye hunhun masam eni a yatwa ahia na obi anso ne eni a obetime ehunu sa asam akora ne no kora na asa enye no kore nti gisi yetu ho anam te aka ne maame so se o mu kwa asore nti o mu de abosumhwe de emu nko nti ba bia de be ko bia nyame ni pa ho be hwehwe mu ne de o mu be di ekire ti e bo no na kese ahaya na wasa eba nti o mu gitun se ye beba ene ye de aba mama se kwadu de bo poti ene se wo beifo osime ye beifo mama akora ne Sandra se mama ne beyi Sandra no kire mo so udwale na de ma Sandra udwale no na obese ya woni teche no wona udwale no me pa cha me kuma apani ne dwa no titam udwale na dwale no na akora na asram wo no so asram so se wa akora so na ne yafunu no o hwe so na entini gine bi abesan so timi hunu na mbo ne maame sa amre so na ne maame ngoda ne ba pani na no na mbo na maane sa akora no asram wo no ho timi kan no sister ne be ne dai na m sister ade adura me wo am di dwale me ma me nkobo bi mre no se ha na me kobo adura ba ne be no ai ene ye di dwale akora nti egusu dwale na ne sister pani ne bai to ba ne wo se akora ni so o yale en fa no ko doctor di enti na ye na bibiduru to kan sa no nam de mi jaye e kire di na ono ankasa ebe to akora no so enti e wo ma nche e na ma se be me wuye ti ma se ne wuye ye ne wuye na sa amre na mi kunu so yale ni aye na operation din no ni ahodere ti e ba sa wo ko sehwi na mi ntimi nja mi kunu so ono nko e na mi di na chi ne ne ko sehwi ya ko e man sa mabiem afela akura izisi a wone ne maame panin no onyini ya ne maame panin ti na ode ne koye no wasan de ne ba ho na me ma no anwa mu ate meku ato so e de baye na sha anwa mu no masan de ama no na udwale no so baye de na ade ma no no ana wa man baye mpre makoma akosi wase akura ne kire se de mde ma ne first no ano nye hye nti me san de foforo kan no ho se de ano betumi aye hye na first de ade ma no nyuma ben sa na no de ye papa me de mintumi e wono ho Timame sisi a ope aka amayi nyina te se onya beifo me patron o man beyi bia patron ye hwem na ekopa se wa man beyi a eno yenye oden wa ha
me pacho me beye no minima de koro se bia wo ye beye no na wo hunu dia ende me ntumi nka ho asem na se wo ye na se wo hunu dia ende me gitum se beye de me nibi Esemwe ebobo bae ay frase se wo be fonum ne ade no adi na be sei me pacho bro nyanum na ya John service ye ay kwadomafo anwemfo na dodoafo nti ye ka boma ne ya kwa anwem ye firo ne ba ye kwa so be mpacho ye kwesi yesi Christ apostolic Christ apostolic church ti ye firo ye ba ye anwem de enwie ne ye ba ye ho nti ye firo ho ne ye kwa dodoa nti anwem de ne ye start ye kom ye duru fie wa na akora ne maame ne hye ase nipa wasa me bana mame de ne ho ntone da wonye ye Ewiase Mu ha da bibi obeye bie enkoso ene ya sister ne kasa bebele so wa mo medi nti na minim semia ne de ene CS forma ne ye doso ene ye twa mu ne ye koye baabi nti ade a chen ya san akobie mu no nso ye san duro na ne maame pani ne so asoso nipa na ode baye ne ma akora no abo nipa ni dina kire ye wabo ni dini na ne ho ntone wo Ewiase Mu ha oba ye da bibi obeye bia ohunu so wonye ye da ene eno me nsam o mu kan ye de nya agoro efiri ho kono da bi omu be hu me bia me pia wa no ma ya se ebo akutia enso omu mo me dini nti menye ma me ho se eye me nti ena omu bo akutia no ba bia me nam kwa afom kra omu so adom wo ho adan me duru won msa na ma mi kasa nipa wa de ba ye ne ma me ba ne de me si nipa ne de da bia maka ne onye ye da ti wo guso aka na ne sister pani ne se agai ono ane ba kora wase no na wo de ne wase na wo ka ti ajo mu ka ya mo medini mentimi ansoso na mtwa mu ko mafu na asema da ho nti ene de kuro mu de na no ya akora na nkasa betu na num tue na okan no wo ye ose me de mate ya che wo ye ose me te ya che ensoso asem se de ntumi meka nkyere nti ne ya nka nkyere wo no ede se kromo fo hu se obaifu me ya dokono ton anu ana ja me kunawu me de hwe nkwalai enam se ente na me ya dokono kra kwa chima ye nto na eburu na ye me kanti me ja dokono no na ya na ni petimi ye niema bi adwere ho honte ase enti bra no mu nyante se wo ye baifo no nti ubeku wo mu anka ngu wo mu dadada ana de baye baye wo mu a se ne se no mu nim na o mu adie nti ye hunu de na ni bi na wunim na eti se wunim na baye kaso baye wa ontumi nyawo mame ye mausima kakra no akire se ne baye sitie baye te se papa me pacho baye de minim de ye me de mate baye se obi wo ho awonam kra sabi wo se mi ko hunu boja bi wa ha mi hia bi da mi hunu bi da se me hia boja wa ha me hunu se wa ha mi hu bi da ena me so na ja mi suro ntimi nante anajo na makohia honhombo ni bi wo kwa so esumba metimi fie bra bro kopie nanan mo anim no sen na mo kama no kosie me pacho ye kopie o mu gusa akora ne se asam na o kam eye no kore akora ne so gitum se ye no kore o mu sa busa ne se ntu ye bayifo o se han wo ye bayifo na baye ne de me na me de ama no wow to kan ni prince am na me de baye na ma no de wo ye bayifo pa no kan no hono yo agafo amofia Spiritus TV and Kings TV ohwe wo Nhyira 104.5 FM o Facebook and YouTube Nhyira TV o set radio no 104.5 FM ye ko na ye ne akwada no agwetwe komo akwada de waje atum se obefo papa etime ba na mabetoto nano muntie etoto no ametoto nano ni yie so obefo a ansa na ne nkasa nwie no na mohu onye baifo so na za eno ya no se ye maami so na ama ne beya ye behu se nya no krenso a ye behu Ewiase Mu Nsem ena utie no ye basisia Mosa wafo we adame hu mu bia na makai ka no e frɛ no fansa betumi komu no Prophet Joseph Mu Nsem asole fie ni nsa brebi mesi meye me de me Bible mu akwankyere tumi manipa bra bosesa emanipa eyeye do ba ya me yes akwan ne ma wo no emble nko ebeble but one kasa so wo professor Mu Nsem kakra pacho
obi a ne ho akyere no a ɔpɛ yedie bia no ɔmra prophet mensa ho ba ya oye bibi kakra ma no nyam ho se dwade no ekoso oba nso na atɔye ne bi ade strasa na ɛyɛ meska bansa me ba ne sika nkita me kora me sika nkita me na etumra odi foje e ma ho ka se oba ya ma me e ma mpofa me koye de aka no me de be so nso oye ma me kama ese sika na ba aba asisi ano ye chen first ni bebre ntobi an ho ha no o che ye nante pa anante ya anante ya to sika ni bebre gwa ma o se o de ambre pu bi kura abra mi o se me mfa bibi kakra ntonsio no na ebisa ba se ma me de bia ya me ka tro se wankasa ba be chama de se o kai a o ka se first me ka tro o kai wa kai sa sa na me se banko ade a me we mfi da ampa na me tie na ya o de ambre pu kakra abra mi eye that's it ma me eye so me nya me fere so eja dabi eye because enye nipa yina na obe ya de be mo mpom be kai o me das ya me sunshira na ade na ugusu no ebe koso sahwe me ka kire o nese se hia efre ni hia aho kire bi ma bi mo da o pa fa se me bi ansuo nka that's ebi mba life mu bi ko se odi be amenya adom sa nso da bi ya bas do a me we mfi oda mate ka na me de me ka ade ba My name is Dismas. To our frontline workers of the KCCR who have been working 24/7, breaking their backs in testing hundreds and thousands of samples, we say thank you to you. Yedamwase. In fact, where would we have been without you? Your job has been more dangerous than ever. Yet you wake up every morning making sure people stay safe. To the doctors, the nurses, and all the health workers out there, we say thank you. To you all our contact tracers who have been going out looking for people who may be sick and needing help, with all the risk involved, we say Minatimere. To all frontline health workers, the faith of humanity depends on you. We say thank you. I want to say thank you to all the first responders, the ambulance crew, rushing into unknown situations. Thank you. To the nurses who wake up every morning and go to work, knowing your very jobs could cost you your lives. Thank you very much for your sacrifices. Our frontline workers, thank you. That is all we can say. I have no mercy. Thank you. God bless you. To all the staff of Noguchi, KCCR, Kolebu, and all the testing centers, where would we have been without you? We say thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Where would we have been without you? Thank you. Thank you. Thank you. Sign Emma Mwajubu Sabri Yanko na yene akwada ochirimu mami amana be yene kocho komo hajia sala konfo ebi wo aguna asamai baby a obia ye mwaju yi papa ono manta afo ne abusua ne nyina bibinti ya makwada yi emonidin na yesi danim so kakra akiri no se osi ebi ebebi no obi ahwebi abarwa bacho ade engasa nkiti sawo betu akasa den kakra vimwom de kai se maame na sam no kan nyina wote pachan yo ede enti na wugina so na wakase maame wa ma bayi me ya akra no minya 10 years no na me maame we ya bacho chiwingam shi wonum yifiri wonum
Pacho minya 10 years no. Na maame ya ifo na me yede me ba ntim bae no. Na maame kunu na waware no se ne ma ne yeden. Ehihye ntin me beto no nche na mnum ni no nyina nyeden. Embom ko school. Enti ko school nti maame we ni ne ba ko ye friend Sarah. Omu filis ehwiba so mba behwe omafuo baako. Ewo hono. Enti me ne maame yeden ko afum. Enti na kom dem nam kra maame se kom dem. No mse me mrafi me dem be no aduanam nye dem ndi. Enti mba na mo faye na no awamu eni maku no TV maame. Enti wode maame no ka se me nkura bre me de ma na anya adwuma. Nanso no afi na me de obeye adwuma ewa abusuanim. Maame na ede ma no ka sa akire ho. Na ba ye de mu obi aka nsem de akire. Ode ko na ubusa no question a obeka. Ma kwachi. Maame no. Maame de we ya benwa mimi sa question sese dia ote mo no ma ono ka se waso oni mo hwe enti na wo kire mu enti ya ko anikan say de menini nya de nya firi obi hu ne hu ano aye den wa pai ne kwanta enti obefa me ko anwuma no ka se ni si ayi aduanu no wo ya akran na me ye den me de ma on nso anya den mo kwa na dwo no kan ana se awia wo se wo kire mu se o ma wa nwa mo no ka jo se me de ma on kwala blame da bi tam na obefa me ko ye no e no kan nyina chem se wow ma ojale me nkrabrim no de ye den e ma me nanso na anya den anya adwuma fi se ma mpanyi na mete no ho no ono no oko Pentecost ntimpa ibo ntimi nya ho kwan enye den enkum enti eche na me ba ma me hono me ba ma me hono no so ya ifro this time sika na no ya ifro na me papa ba ko ka se mbetena ne nchen na me ne market anye de enku school enti ne didi mana me ma me panyi sa be fa me koye enti odem koye na ye ko ye 2 feet achiman na ye ko sunyan enti ye ko sunyan no me ko school na so me school dem nsia de me pia abonti akobola so akoye sekunkus na me ne nkulankete pa cho ne o kan hunhum ana se honam na je se bola so your destiny school dem na ma akobola so akoye sekunku na me ne nkulani de o pa abo me sen bo me 1000 bo me 20 enya de obeka na meti ese mi squat ali nyina machine mi busu so mi dia shed mi dia gun so ma fon atitini nyina ja school ni number na o ye adwaman ka ho wow adwaman wa bododo pa ho wanyi say ya to agupen da bi ende mi nye bi ende wa qualify udigu buachi tinya de abanyem anamboa to aso enti wade maame sa no na o ka say first one di kan ka say me nko fa maame mla ne fa nya de mba atena se nam ka say kasa nam ka say minti mi nko fa maame mba no wakofa na maame aba na me de maame aba enti sa no wanka se bi mti o yedi mi ko sunya school na me kono na me nda mfo ne so yeden e wo bi na om ka say nko dwale nsum ndi go dwale nso ya kwa na msimi mi ona mfo ne se na no mo bi no mo obayi ni bi no mo obayi ni bi mo di o mo koma mi wota eho nyina e na nso wo bi na msimi wo bi nti om ka say mbe dwale nso wo da wo koma mi wata hoda makoho sa mamu wata wangazo wa chame wa femi o ana fa chrintin chile ya o mo dindie sa want me di o mamu wata o dabi the champion man pa ne me to aso enti no me na mfo ne enso kitu ebi da ye school ase honom o mu twa ahwede wo so na ya o mu ka ase mi nko je o mu no mko ede o mu ko to ahwede enti e ko enso na da hono no mu ka ase enwalem enti enwalem na mu ka ase mi nwale enti me na mfo mienu pie begina machi tinam nim de ombe omse omo jonso na omu wo mi tunsu nim na nsu no anadwo bia me da bia na me ne maame wata na tu edi nkomo ene me na mfo ni nyina maame wata no otise senia obi akoba obeka no ne de nko ene adredre bi obukum ama nipa nyina hunu etime pese mbisa asa maame wata no wona wakohu ne pen waye kokko waye tuntum otisen pacho nye tuntum waye kokko ni hase ye fish na ni three so no fish shishin fish colors eden ni three nyunum
Ya no tete wi ana so ende. On tete wi. Ade de. So we ne nkola mu gu na chi no mu nu e mu nu ma no. Ah, fish no. Omo afi. Dabi. Yo, enti uko mamu ata hono na eye dey. Enti mami benya spirit ye dey. Echen mami no. Mami de. Ya bi no wa. Okay. Timbenya spirit chen ya bi no wa. Enti no bi wo ha asem on bi o mukase bi amenkofa bi ame papa mbra no makase menko obi ani misutumi. Enti de meka bi ano ma eden. Me pa cho na bayim no ya po atrase. Pa chan. O bayi kuku. Pa chan. O abai. Pa cho media ni de mini abai abo. Ansa bayi bua de obi a obi. O bayi nyom. Nyom atie for na arofo amohwe se mo pese mo tie. Na mo hunu bayi kuku. Te bayi nyom. Te bayi bua. Na wote ne aka ho enye afidie ne mfiri ha. Ye di nkomo simasiri bi aba. Ye ne tie wi akọ ba eto aso twem ha egoduru kofi asese atwem ko anyina su edu setaduma se atwem agoduru nkwansa bromem atra ekwansa ekwotachi mai ba no to aso sa abekura de edu aburuchire kwame so awe New York America o se ba na dura o ba ajibe bia ebeduru ba bia so ne ntia ba agidi haba wonim ene numpa achia numpa ahono ne abuo ne ahunu okeka bomu amane nya hoden ebo adwuma eno ana ba ho adwuma sabe o yare fam yare ana ukom soro etwire ana meka wodo ani kirimo a ba ebese ni nyina ekuro atuwa che se opobu obemmie kuro no na wama kuro na wu a ha manko ha masem ko ena ba Waye ewasyo mini aba efia binwa efia so ati unim mina no amna nka de mi peti no amna nka nyesa da bi o unem na no onasma badu said de atinga be atinga ene atinga yi na atinga che na de onimdra ofa de mawu efia ungi wati ase meti ase Hey, abrewa. Enyaza. Wesu de afia brewa. Ene brewa bezis brewa. Ya gaza ni abinti enya nwanwa. Yebesi ana esie. Brewa bezis brewa as you go to abin. Fire ko banso e na yini nkombo. Mate over ye be che tiefo sanso munti ene ete baabie. Producer Chrome side ho. Ukrum kutum. Okay. Hold mu free buy. Mame die asem enadinam enanyum. Papa me pacho. Nene na ahotwe. Nhyira. No ba ka kire me se maame. Ade so a wo de aso am no mempe. Ntije waade. To kan sa atam na me pesi nti na ehuro menum. Ti me pie ehuro no gu ye na me fra akora na me fra ne mprensa wa anje so. To odane ni okọ mehu se wasane makuma ne ba bema esen gina ho na wo ka che ne se maame no o maame na owuye no one ne kun no ni kunu so owuye so ne se kun no enso sore a na wayi me maame anim e de ahye me maame se me maame na akun wo mu enso maame ne kun no to ba kan na fe na mi hu de menye na me bo ho fo mpanimfo ni ngina mane na o mu se o mate to mu be fra akora no ampade achi na o mu fra akora no ne maame ye trans ye busa akora na akora ne se eye no kore na me nam de be ye na ma no na ne nkola abrem na me dwale no ti me dwale no no na me de be ye ne ma no o se anyi ni kakra no one ne maame pani ne kotena e maame pani ne de ne ba ho na me sa no anwamu na me sa de be ye ne sha anwamu no na me de ma no to kan na mpanifo se akoye hunhun masem eni a yetwa ahia no bia nso ne eni a obetimi ehunu sa asama akora ne no kora na asa enye no kore nti gisi yetu ho anamo te aka ne maame so se o mu kwa asore nti o mu de abosumhwe de emu nko nti ba bia de bekọ bia nyame ni pa ho be hwehwe mu ne de o mu bedi ekire te ebo no na kyese ahaya na wasa eba nti o mu gitun se ye beba ene ye de aba Mama se kwadu de bo poti ene se o beifo Osime ye bayifu mama akora ne Sandra se mama ne bayi to kan sa no nam de mi jaye ekire die no no ankasa ebeto akora ne so enti ewo ma nche na mase be mewuye
Timas ni wuye ye ni wiye nsa amre na me kunu so yale ni aye no operation dindin no ni ahodene te ba sa wo ko sehwi na me ntimi nja me kunu so no nko na me di na chi ni ne ko sehwi yakwa e man sa mabiem afela akura izisi a wone ne maame panin no onyini ya ne maame panin ti na ode ne koye no wasan de ne ba ho na me ma no anwa mo atemako atoso e de baye na sha anwa mu no masan de ama no na udwale no so baye de he na ade ma no no ana wo ma no baye mpre mako se wase akura ne kire se de mde ma ne first no ano nye hye ntimi san de foforo kan no ho se de ano betumi aye hye na first de ade ma no nyuma ben sa na no de ye papa me de mintumi e wo no ho Timame sisi a ope aka amayi nyina te se onya bayfo me patron o man bayi bia patron ye hwem na ekopa se wa man bayi a eno ye nya oden wa ha me patron me bayi no minima de koro se bia wo ye bayi no na wo hu no dia ende me ntumi nka ho asem na se wo nwe no na mo hu onya bayfo so na za eno ya no se ye maami so na man bayi a ye behu se nya no krenso a Ewiase Mu Nsem ena utie no ye basisia Mosa wa fowi adame hu mu bia na makai ka ro e frɛ no fansa bacho ade engasa nkitenkiti sawo betu akasa den kakra vimwom ye di kai se maame na sam no kan nyina wote pachan yo ede enti ena wugina so na wakase maami wa ma bayi me ya akra no me nya 10 years no na me maami we ya me ba cho chiwin gam shi wonum yifiri wonum pa cho me nya 10 years no na maami ya ifo na me yede me ba ntim ba no na maami kunu na waware no se ne ma ne yeden e hihye ntin me betno mo nche na mnyum ni no nyina nyeden embom ko school enti ko school nti maami we ni ne ba baako ye friend Sarah omu fleece ehwiba so mba behwe omofuo baako e wo hono enti minim maam ye de kwafum enti na kom dem nam kra maam se kom dem no mse mi mrafi me dem be no aduanam nye dem ndi enti mba na mo faye na no amu awamu eni maku no TV maam enti wode maam no ka se mi unkra bre me de ma na anya adwuma nanso no afi na me de ube ye adwuma e wo abusuanim maame na ede ma no kan sa akire ho na bayi de mu bi kan sem de akire ode ko na ubusa no question a obeka ma question maame no maame de we ya bi no wa me mi sa no question sese dia ote mo no ma no kan se waso oni mu hwe enti na wo kire mu enti yetiu enti ya ko anikan say de menini nya de nya firi obi hu ne hu ano aye den wa pai ne kwanta enti obefa me ko anwuma no ka se ni si ayi aduanu no wo ya akran na me ye de me de ma ne nso anya den mo kwa na dwo no kan ana se awiare wo se wo kire mu se o ma wa nwa mo no ka jo se me de ma on kwara blim da bi tam na obefa me ko ye no e no kan nyina chem se wow ma ojale mi krabrim no de ye den e ma me nanso na anya den anya adwuma fise ma mpanyi na amete no hono ono no okọ Pentecost ntimpa iwo ntimi nya ho kwan enye den enkum enti echire na me ba ma me hono me ba ma me hono no so ya ifro this time sika na no ya ifro na me papa ba ko ka sem betena ne nchen na me ne market anye de enku school enti ne didi mana me ma me panyi sa be fa me koye enti odem koye na ye ko ye 2 feet achiman na ye ko sunyan enti ye ko sunyan no me ko school na so me tena school dem nsia de me pia abonti akobola so akoye sekunkus na me ne nkulankete pa cho ne o kan hunhum ana se honam na je se bola so your destiny school dem na ma akobola so akoye sekunku na me ne nkulani ndia opa abom sen bom 1000 bom 20 enya de obeka na meti ese mi squat ali nyina machine mi busu so mi dia shit mi dia gun so ma fono atitini nyina ja screen number na o ye adwaman ka ho wow adwaman no abododo pa ho wonyi say ya to agupen da bi ende mi nye bi and they are qualified udigu buachi tinya de abanyem anamboa to aso enti wade mama sa no na o ka say first one di kan ka say
me go fa ma me mla ne fa nya de mba atena se nam ka se kasa nam ka se minti mi ko fa ma me mba no no akofa no ma me aba na me de ma me aba enti sa no anka se bi mti ya di mi ko sunya school na me kono na me nda mfo ne so ye den e obi no m ka se enko dwale nsum ndi go dwale nso ya kwa na msimi o na mfo ne se na no mo bi no mo obayi ni bi no mo obayi ni bi mo di o mo ko ma me wota eho nyina e na so wo bi na msimi wo bi nti o m ka se mbe dwale nso wo da wo ko ma me wata hoda mako ho sa ma bo wata wa gaso wa chia me wa femi o ana fa chuntin chile ya o mo din die sa wa ntimi di wo ma bo wata o dabi the champion man pa ne me to aso e enti no me na mfo ne nso kitwe bi da yesku ase honom o mu twa ahwede wo so na ya o mu ka ase mi nkoje o mu no mko ede o mu koto ahwede enti ekọ nso na da hono ko bo ba bi eduru ye no na akoduru se ye wo fa ase ni kiremu a me ba cho wo ba ibu a achan kai o mitiri mo ka ase enwale mo mienu enti enwale enwale se se o bente obey ibu a be abo abe pie be dina mechi tinam nim de ombe o so mo jonso no mo eno abosu ko trade adwuma pa ha na wo de ye anadwu bia me da bia me de ye adwuma ma me wata na ko si na me pese ne me na mfu bia ma me behu ma me wata no o te se ne obi akoba obeka no ne de enko but na me ko any adrede mu amani pa nyina chese ya na dru bia bisa se ma me wata no tu wo na wakohu ne pen wo ye kokko wo tuntum o te se ha cho nye tuntum o ye kokko ni hase ye fish na ni family planning no kalis ai je ni tin yunu ya no tete wi ana yare kakra o yare ade so we ni na me ba cho wo be ya habai acho habai sele so obi o be fu bi o na habai eno sa habaro na akote na de kanipa no na chiwade wo bi acho habai ya mi habai adru bi otena de betum sisi amedi du atem habai ne friend say onyina me ba cho o be nyum achan ye be nyum no ye o mebre wa ha ba ko ba ono ne be nyum ni mame mo na enka ka wadwere kakra ebia na o be nyum o refia me ba cho etiefo ene arefo a me mo hwe obi be nyum ni mo entie kakra to nyum atufa ne atu say atufa bi bayi si cancer di dompe ni etu ebuwe na dia mani abaye so wo se enum no moto ne say atufa bi bayi si cancer di dompe asia ne say atufa ne se mutu ana bi so mo obaifo na si cancer no mo chiche na dino su dompe aso ya dia dini dompe wi dompe na won na me pa che wo baye mu wompra ma che debi eno da hono obi baye nyom no ozo baye nyom ne sei kakabuka kai are obaye ne China na India baye kakabuka ase chere sei pacho chini de ya mintimi nchre yo ene toy kakabuka the Lord is my king, I shall never leave this kingdom. Enuanum ya ko ese ne buka diniza homa wu kakabuka ko biaje masa ne o yer mani nyo obesias pajo zato nyum ne bio kakabuka
The Lord is my king, I shall not leave this kingdom again. And kwasem ni me be ya adwuma efiesi akọ efieso me hu se be baifo a oto brofonyum se da baifo a owo brofonyum pa kakabuka the Lord is my na nyu we sase matrisi ni bim me de nyuma ye kwa yeto ni mu nyina na moto pachan say Kakabuka, the Lord is my king. I shall never leave this kingdom. The Lord is my king. Yes. Who is the Lord? We I bosom we be human. Ono. And who king? Yes. Or queen and now king. Queen. Hey, first is okay say king. Actually, we a mistake. Before a mistake. Etikakabuka. Odi for Elijah Eufia enya senketwa o te kakabuka no minisi owura honhom enchekra mo fa chame anu na afom odi for Samuel ewa ha odi for Samuel Eufia ha enchekra ono so ebe rembi obe rembi na kakabuka The Lord is my. I say, Pacho, Trini, they are many. Now, Pacho, a bayukuna, Odomno, a brofo, a bayukana, Moya Cas in the train, I look pretty. There be Mori Nipa. Pacho, why Nipa Namda? Pacho, Nipanam, a hinfanari. Nensa. Nanipanam, hinfa nede. Medal and son, I'm winting 1 name. There be done near you, then America. A jamanson to it, so besides a precu namine of a cousin. Prequason. Then I said, we got to precu, you are not a jum. And now, Nipan Namno, a Bessie who be a day. And hin a day. I can't. Jamanson. And my poor baby, I say, I depart one. Your brother, you're trust I'm not. Anybody to Agony? That's one agony. My will be a new battle. Almost agony. And I don't know much to create. And I'm doing that. And I'm a patcho. Why a bay in Frisia say? Pacho, Mr. T and the means sign Kai. Yen. Nipa say na bay wokum. Me papa. Onongwa. Na madam for baako. Onzo na akuno. Omo yode. Madam me papa de ye de mba atenase. Sa, yero papa ba atenase. Na nye wo na o story chirim se wo se maami se fa maami bra ne mfa mo atenase no. No de ma sa ta me se maami de me fa ne nko. Na do papa. Se me maami. Onne hwem mi hia bibi onne ye de to mami. Bayfo nim sa. Bayfo nim se obi na to bibi ma no. Da maami kula no to kula no me fa ne nyehwe. Onfane nya resese umuno memuno o wajimi ejimi obi omu o man bia bible so wajimi pacho de se bible si diwaja no nani na nkwa na aware wazare so we baifu e no nkire se omu ade da wi pacho na me honhom ne nyede emfa na de di na ma me no honhom mfa ne se ko fa ma me bra so mfa no nko na mu papa o papa e obusu ani pacho de hen for na ma okwan e ma ko fa papa bae me papa me nana baako mami efa nkosa wo nana why Mr. Oyen fancy ya se because me twetwe de akwa animu a wa hwa odija megu ganem story na ebeda enim no achirim se everybody na utumi no unya obey powerful power tumi no ebeye power tam na me ko sunyan na me na fa ne ka asem nye den minko jom mom ko fa hwede no enti so na ye dwale mu no ene ma ye power ene ma na anwa mo na udi eno so ye ode eno de e ma me nye den sa wo so kire mu se nkola ablem ne ma me de ma wo no ma me se eno de amfa enti wo mo anwa mo na afa yi anwa mo no sele no so amfa e fa yi ena no ko dwale nso mu se eno de ano e de nchen ma me ne de enti wo good better best wo bayi no mo fa list na just ne fa kakra ene fa pi ene ne afa pa
Ebra na unyanya tumi papa na wo ye de obayi no. Ebra na menya tumi papa ne de no de. Na bayi nim de. Me ma me ho so sa. Na ye de. Na me bia. Me na me no anam no na mayi achicha ma. Una no anam na ho na twitwa. Ho twitwa nam. Me. Wa na twitwa. Bayi mu abatwa. We na nkwase ni. Chede. We bayi na nkwase. Fize wa na twitwa nam yi. No asa cha momo. Meboa. Na anya na nkwase obayi na aye de. Achon se o se me na nkwa me twitwa na mton wudum. There be we de bayi mu asem na meke. Na mpacho se ba se wo che nam no why na udika ibi manu? Me kan de bi koma ya abena son na ya master. Ya abena ya master. And also ya de. Me de me ya akra. Me nya akra pass ade but mbenya spirit no. Me nya tumi chen. Sa wa be san ya abrewa ho. Tese oni ya abrewa ho na manu yonko beye. Ono na manu na me na mfon so ye de ndi bi kan ho. Una mfon de dodo be se ne kan ho. Nde mami wata de no. Mamre kan ho. Omo ya tare. Enti utwe o mami wata to me. Eno mami wata to me ne de. Nge metwe sisi e bia na ma minu e bi hu ye mahia. Na ko fulka sisi metimi ekun wo kan. O de ne be kuno. Mema na nya accident. Kano dia kwa na befa so beti o maka na nya accident. Mema dua bi si hono. Ya no apem no. Wo ma dua bi si lori kwa mo. Uti mbodua. No men ka se o de gosu ebodua je se utimi ye medua ba. Dia kasa na aka edua no ba. Eno de menye bi nkum obi da. Edua de no. Na so se obi hu ye wo hia, wo dua medua bi si kwa em. Abukun. Ense ndi menye bi. Onye bi da na de no aye bi da. Be me madam fan de mani di machi. So nkojam tie kunwem nam di dua bonti. Wa firi ba ye no ma di dua ko bo bitrim. Wa se ba ifo bia no o chechwere. Wa no pe obi a wanya no okoto nkraduro. Yes man ni so ngokunu. Oya otimi nkum de paleda. Oya e fada no okoto nkraduro. Wonu ma ye nkraduro anim. Enti onu adavru ko wuram na adedua ko bo ni tirim. Eku no. De wo kan huhu ana sa honamu. Ende ya te klasa. Mesim me dim titu table so am hwe no bi amfrem. Ondo be frem ha ma adwen sam so mi chiri sa de no. Na adne ko wuram. Na mka so nkojam. Na adedua ko bo ni tirim wuram ho. Eno wuye. O go report ma police. Senye Jimmy no Jimmy Park mama police a choba ma hu so Jimmy. Cause on se mo a wokeka no. Tiram di ka bi sa no. Bibi ha wadwene kakra. Bibi ha wadwene. Achode. Mami bibi ha wo. We say ensem na wokeka no. Say na okodi wadam bi di wachi na ade dua ko bo ni tirim en wuye. Enti wadam for yesie no. Da. Ede no mu so awu. Me ama mi san ko chirom. Ero mo yode. O ma nya me hwe. O ka chirom se di enti no wuye. Ma nchire ma nchirom. Omo de no ko ayasa bia ko papa hwe ni ku no. Acho omo de no ko mo hwe. Mami obey se udidi nsem chi a wan hwe abenya mane pa wo. Bayi enti da ku no ana se uye wudini dada. Menye wudini eyine honhom spirit na am de mam no. Enne edi se adwuma. Enti udi akum ni pa se. De akum ni pa tu me bo wi anu maside. Eni kan no manu ho. Bayi mo wompra. Acho David. Na eni so eni kan so o wompra. Acho. Be ma pen pa o ne da de na aye. De be ma me ne da de me nye ni bibia.
we bema oversim pa mempe wa asem de medi do atem meto one so antum one film ho yem de pepa ye wanyumle no tim kasa no atwe no ho enyumle na edi ojuba wa fa mprando do acha omdoso obetimi akai omoko 15 onkwa agosi okume nkwa omo jije ho se omo no da eya na ma ne yede odi aso agum acha ebi se wo ye baifu de bi a wo ye bibi e ma ne ye omo de ana acha ebi wo vase onu obi akwadro so se mukodi adro pe acha ebi woni be ma bi adi muja frappe acha ebi ede pa na wa ya wo ma menim a de sie no acha menye be se be yen me ka chende ni pakludin pe na manye de mama nchelen so baifu no ede twato awutuye eko bayi edabe acha fi se me ka chema me se eno kranchesa ka chen se me baifu no fili honum dem hono omumo onya aso de bia mpae kasa o ko ntimi nko na so ho atimi ada na anyira nkutu ma honto eti wonko bayiye no se a wonko bayiye no ahonso na ache nam yi ebede na maifo na nya nam awe so mu ni pafuro nya me nkwa na me akra ho yetu sa na so mabo atrase sembenya spirit ni chen ya poma tanase o e de obayi no sese me hema una bayima ena bese na ahini wuntuye na maifo na nya awe tam makase spirit no nya den mpebiem timi nya den minkum izempese me yeden ni bile na me komiso o bayikugo acha ede na o emwa ena muja ni adi ede emwa abosoma kotele ni bi negum ena muja ni sim muja no gumu ana sesim egum ena de bio ena sekai kuku no etese bayikugo ntese ayeti support no port ye dia port ye dia ahina kitwani bi ene gumu o de yede mede eno de me mfanya hwe na no bi wo ha meto ha na hu me hia ese soleko kodini djuma metimi akwisi ya metimi awe sumewie hu ana masanfele juma be sana ya na honhom mautadie soleko mema mafuesi eno ombetin so ska bedu amusema oma mfa ko hospital anom di tuaka be wonso a abo bi tse abo bi ne ya atum mam gokoso eso ni kula ba honoma ni eyi mam anim ni eyi mam panyi anim nom de ayesa omo na ya baifo na nti ade be chi ni pakolo be kase meko no afili honom mentia si sabre bio mese bi wo ho a se o kase men ko di djuma ni se ya bi wo ho a yi mam manim maami we eni panyi no ti abontin ti edio manim na yeden eko enti hwesuni ni hu a onim se maamu yeden e baifo enti ade a chin ya no ma se omo no momoko ombe drufi onom ni omudi asem ni wie ya ombe kase koko no manya bi nsu no munya bi omunsi obiem etu maami koko obi anti enfiese ni a cheka fi se mi firi sunya ba hanum se ya esuni ba kwa e manu konya accident no firi ho munya hwesuni bi esuni obetena anche bi a week ko 2 weeks kula mba no tu firi fio ya na ende udini juma papa why bi no asa dini juma ka ho juma mo wafa ande ne ile ya abna wana mami panyi se wawu ese anam se omuyi mami anim tino omsole a ne ba sole an me mami na de na kosi mami na oso da yo de na eko na oso da asen na okonu aduane mani din tino we waye den
oye beef ya bro aba na na yesa wunyi ni se bia ya bro aba no yesa na nso o pese wo kanta dabi onum winti no wini fa na adwuma no be kasa asem na yede a kire maam onum wi asa onum tramo pacho de na onum de koku onum koku wanum koku da koke nzo e pacho de ede na ebro onum bi da adonko pe ucha adonko kakra dabi onum no mande ebro pacho mai fo mu bra de esa na mo yo andi na ye kwaso de na mpese meti nyame asem na mkotono me one artist ka kotoe there be tiri ama kotoe me asem no mo ka na yemehi no mo ka de asem omo ka nyame asem sajulu nyese nche nyame ye de ba atamu da ho kese monte yemehi no mapi makotono man no masa betla so ntina me da na before there's a person that easy now I just want my donko asan wada me nda sao me da men katamani oda no neguso o ma konta bi kura san oti ono da na neguso say anu asa finish was a crop for bad there was a hey kai akwa no tete wa finish no akata wa bi na ndi ona enti ende nyanwa nko na da ye onipa bi o omo mani soso no empepis oda na oda ya say ya na omonni timi katanti ande enya bayi meyi film ka afro wa intimi kwa dana mada we fie de meka handkerchief bi eno krame ya na mde ede ndije tun maame wota den sa handkerchief na me ede nya spirit nke sem de to de ba na mshi ni nyina me sim mpe bi na mdije tun anadwo meda no no mani ma bright ti good so good ekula me ya maame handkerchief bi ameji bia no na spirit na bawuram ntino ubeji handkerchief na me pesem de be ma ekwa be na afa so atimi nya mema bia na wo pe be ma no mpewa ekwa be na afa so nya no be ma me se be ma feda me jino ha na ma ba wow ede na ne frefre mo mba bia me hu be ma me se no ho ya me fu 30 minutes crama no aba oba de asem no ka asem ho ya me fu na mpel asem no tana na so ma jisu yo amana ene ofu o de chiche o ebia wo nka se me koda adwene ho ye mu etingo ha dabi ntentem no ha kachan be ma na tra wa chepa e na se be ma o na tra wa che be ma ntana ho ncheda we kwa no we ba wa za sa te kotoko kuma apem beba ti we kwa no we ba me ma no pe mu type be say ne ti so ne na fu so ne owa ana say ne nanimu hu ne no ho ofe emu de he na ape de no ho afa me kan ana oba o won sem bia o ka no ade sem sa na ka ya bibia me me na mfa na me ka say boy we de no ho afu me nyampo no ye de wa me boy enti manu nsimpo eno de adwama yi film nya bayi me so ne mabu wa ba mu ayi film ntem kura enya bayi adwama na ayo me mbo adwama yi na omo mfa nyina ayo ho ade pacho David se obi enya ho ade no da ye dia adwama ena mema no no da no so omo nya ho ade ana omaye enti omo no da ye ne a adwama na so mo adwama yo pa kire se mo faze me pa che se tam na spirit ni mba me so de na me ma sem de sa wo su nya ne 10 years kura sabe yes no sa tam sa no ayase kura mfu 10 years no ayase afu na enkrunwi enwi bra na ese mefe ni bi na ne twetwa chenche ba ngotwe ba bu na betu otentente sa mre na enwi tuntum ni bi ma meboa pacho David na be da akotwe mpra adi nyankopon fa flowers nri aso na kono ne de ayese honam ya etu ka sabra unya spirit na umma adwaman a sabre na nyi ono fokura na nwedwi be do akobo adwaban obi akura mpew sabre bi okura bedware anansa na ho na de oye bibi osunya be yemfiedu anamboa
Say what me ate say wo nan for mo ma ba yi ni bi. Maama wata ma utumi ni bi. Me nan for de na om de maami sa tumi. Nso na om de mko dware se sa tumi na om ye den. Omuhum na om se de me ko wura mu bi. Sabre no anya ba yi no. Sabre no me nya ba yi no but na me nye gidigidi. Na ba yi gentle. No de me ko school kama. Enti no me nan for de ne be kan ho no. Ende me ye gidigidi. Uso ka asema me fa nya hwe. Me ukra ya kakape wo maniso. Wow. Na bisa se be man type of bear sa na ya na ope. Se ba se ye ne wo dem ha yesi chusu ba kwa. Wa hwehwem ana o type dia. Actually David. Kwachi am bebu sa me bisa wi a me misa ahwebio na afi me ko mabedwafo. Me ba chawo. Be ye moto ni pase. Yeah, 20%. To be high, 20 50 pesos. 10 pesos. Sa. Scale so cry 10 pesos. It means say come to me say. Oh, what do you mean to? Ade. So the onya me hwe. There be am fan say bia obi o te se me. Enam wo mu te se me ka to me say. Me say. There ma ba yi me wa wo ye bucha. Say ton me a o to me say. Oh, ande. Pa jo so de on count no. Minti. Si am fan say me ka ho a, me pese me hu bua. Enkurade ba ha mo ka bua e de beto me e kire me. Timbese mu se won so ka beto me say. Ka meto 30 pesos. Kwa sempa na ka. Tebe fa kraka ho. Fa kraka ho. 30 days so. E therefore ya to me 30 pesos me buy isia. Hey, mama di fie. Eye pa se masia wo ha. Matete se nyankopon dom wo yade ne ko. Ai ne wo fa. Ene na ma misa wo. A doctor forodo a wuti won so nyina. Dr. Ben Sem na wo yade ne ko. Dr. Kakario, nkwa boafo natural clinic. Yes, enya nwanwa se Dr. Kakari asa yade. Na wana de wo ko. Me maami o, wode me kokora no, na me se me nko. Ene se me ko ya, me ko to me sa no. Ene ne nyina ba kasa hallelujah. So da se need na di ko hwe nkwa boafo natural clinic. Lab fidi a hwe mo mu. Obi di consulting room sa ho. Dr. Kakari was kissing also was higher. And never had a Nina, gonorrhea, chlamydia, syphilis, candidiasis, diabetes, hepatitis, stroke, and the pressure, and the asthma, a pneumonia, diabia, so Bana Bema, or Power to Conan and Club for natural and soon you cry before the Saya Dr. Kakari would be out of us, so we come back against here. On the present school in a boss here, and yes, I can one the new friend numbers in Dr. Kakari. 0546217661 and 02409848. Asio komeresi je kan yampa wasi onipa nye asio ubuoni anu nti ukasa tie konfo ya bia sanya owu ana ya nimguase konfo ya bi onfa nyamidi egmapo onu ene sese nke friend so nyami nipa ukwa na so ya onye afọdebo by force onkasa tonku toye omaloto number onye fasika bajiska obi a opese oye sikani no da bia wo hia nipa di onu pe a wo baba ya mamra no manya sika butubutu na kai so baba dase enye fasika bajiska so adwuma mu na ade benya wa na benya no fomo wo dase wa yeska upe moti ade ya adwuma ana ntwuma stroke adam boja so asitire yade upe kunu anasa wo pawo ya bobia anasa ya tuwa atwifare na ya na nkoda anasa honamani yade na nko a uba asuo no matete wo disra so aneko ana wo dobnada oyo batankasi a wo huru nyankani akunafo mobo enti utano a ebebu abowa minya mi di Ghana maboka ene ya bia da romancy be kwa China ni Dubai mawaria so a yesi edi adansi ade abache abuna saman ukwa wo nsani fa so ba wo sabo komso na afa na homatru fo so 0243134535 ana 0547963028. Say malaria fever wadura ni nyadua heba mixture frɛ 0270417669. Ɛhyɛ wɔ bia ya no mansa da ko anadwo bi. Abranchi bi di bibi foforo bi kana no. Ɛhɔ mu ani tene so wo chiasa. Eno abubu de dia djuma pa na ode ye. Mami watano oti se nia obi akoba obeka no le die nko. Eni adrebe mu amani pa nyina chese ya na drum bia bisa se mami watano tuo wona wakohu ne pen woye kokko we tuntum oti se acho nye tuntum woye kokko ni hase ya fish na ni mami family planning no kalis aisha ni tinunum
ya no tete wi ana yare kakra o yare so we ni na me ba cho wo be ya habai ba cho habai sele so obi o be fu bi ona habai eno sa habaro na akote na de kanipa no na chiwade wo bi ba cho baba mi habai adru bi otena de betum sisi amedi du atem ahaba ne friend say onyina na so mu adwama yo pa kire say yantie obrado ho ebo go TV adesua ne bi eni Da Vinci Kiss eno ewo channel 157 PBS Kiss eno ewo 156 ena Discovery Family enso ewo 145 Ghana Learning Channel enso ewo 150 for all ages yes wadi mfie baako eko kosi mfie pepepepia oso betumi asua bi wei nepa Go TV edi aba ni nyina se obe relax na series ahodo a eba no so anya kwan hwere mako bi ze Star Life Z World Telemundo CBS reality and Bet and more ni nyina ebeba so enye asanketo akra na obetumi connect around the whole world na watie news papa CNN BBC Al Jazeera I saw the New Africa news channel abeka 143 new now on Go TV Plus local news we and so it be abeka ho and pass Go TV has something better power for you 24/7 ye gina so pemming ye muetin ko ni nyina so be connect with us 20 Ghana cedis mobile money wo de obo star 170 hash na say what follow instructions no edo beba bepie na say Go TV wa be kan ho Vodafone so star 110 hash online express pay also you transact and slide pay ni nyina Go TV ana sales and customer service also SMS no Go TV 1731 Go TV 1731 Go TV live it love it next ben also sundro tatahweta hwe anya binu asonso no wo yem say ye whip wem say round worm enkra wem say ba ko friend hook say oba hook worm no oba wem just wo hooku say onso no na odene se ebesia na je say bon onsire ho tokro bomode a say obepebi anonom na tu saa sonso wo nipadua mu nyina se enkanka tete ne maame nom timi mai sonso no bi wo so ko agya na be ko na sonso tu ato anu maame yeso guye nko bi se wa hwe na sonso no ko fis wa nom a obe se papa bi owuye deda no oda wo sa ya sonso pepie no hwirim se sonso ne kuno enti se wa kalabule ne de abu na ene de sere be na be ko ajanan a unhu se otua atunti eyamom efra se be ojanan no enespen esusunu tatahwe a onu bia ebu apa empeni no monwe awe no tablet no mowe na enkwada so anom no nsu free 2 years eco Ernest Chemist Limited onom na ede Nespen susunu aba uko pharmacy shop na chemical shop bia obenya bia to agbeve me do wadura so yodua na me cho ne pa agbeve dia badwa so mu na so bi mu na cream no ma me ka ho asem kire wo ba sebe walala nkua no tim se ha wom be ma bia na o kina afre no so me ba na che so atwa abo misro so pese be matna ho na okan kwa asem pa misro mu walala nkua no emunye kama pa eno ti bisa be man sama tan was wo carpenter ni o bum se ne mo fa ba akokọ no se mo fa se kwada bi ko je mo fa ni ma na broso ohu ni o gosse mo fa se kore se bi wa so nto hwem na walking card nto hwe se enwuma bi no wo ye ni se ya mo fa se papa medru ka je ti ameto fro papa the referee class se be hwanya me na de man fro so bai we are man best wadure
Jama so hini bi wo so si akola bobo matum wo so yera no se da bi me yera na bia me se papa matum na akora papa di so tai o wie na furu nyina ayese babala be no ni nyina eye niema e de giade mu na so bi mu na cream no de so pru dua de cream ni sra anwade eye oni padua no eni be fefefe kama pa ensa na wo se ye kro se na ntama propori nyiri to ase manwi nsufu yi pebi na emo apa agbeve fever fever dura udwa to ano a se bi owu emfa wo abibre ma de ye yare ni malaria entontom wie na yinya entunya bi na no mo a udwa to afo ene eye agbeve fever agbeve tonic eno kwa eye dura etuko kwase obo okobra ana okwa fichira na na fichi kono utim se ede no bra na ne etum etumi meyi ana ensisi so wunya bi ebeboa ma moja na de afurisa na ezum la twie fa moja num ama moja na efefefe na botumi aye bra ne yie sara ena mekanfo agbeve bab ede ama obam no eye papa Mr. Waposo we wakwafu mu aba wotenka se ohuname oya baby menkwada no mvanjutwu maame ye twutwu sa ade beto ho den osna kwabai wasa gina ona so chikra se aboa ye frɛ kra ana gina moa wo na akro no konko a bobo so benya bi wakobo board wakodi board ama na frichi ana abu ho eye agbeve bam na mekanfo ama wo udru agbeve eba hospital so a diabetes ne how hypertension stomach ulcer yemkuri typhoid anase hunanim sa koko ahodo no nyina bi wo so kwa jana wonko a sebe moje pramo kotra kam ne ka se pina otibi hwede pa anim ze ya o kochoto ase am na kopai mesrewa koko ituni nyina bemma wuntumi mmerem yi obemma no wo brem na wo se oto no katwom ne po begire mu a na mframa fa to ho fo na bemma na sa ate ato fa mesrewo pebuate na bemma ne nyina gida ne naso obabi apeni mu ode bemma no kroji ne hudi se munye de na de to ano a wo ye na bepie wo de mo ano na fa wuro beti huro na sa agye ne ho mesrewo mu ye de ene timiko ana bo fa asemboa enya no kure uhume say ampa uhume ampa enya sanketo akra ebebo na otumi agina wo na so yi pa wadwiri mu ena haw bia ba ho anase utitimi power strobing stroke ena haw di chirimu yare akanyina mentumi ambodi okwayesa ye hono air services no general consultation medical lab scan service physio na e kire kwan so abefa so didie na ni pedua na nya hoden se be wodidie ebe ye wadru na wanhwe a ubenu madru se ne wudidie minim papa bi a wo sesa na dro begu agu kenten onum wia no akeso e wa men no akoda ni nyina se wa ni di yie enti agbebe fo be kire ye adwuma 24/7 na chese ye adwuma demu bia ye ni hurudi bia enti wo kan ya men kan heba keke ne mo se agbebe heba ye okuma se ne edwoso kwante poeso ye ne ye wa dakuja ajefo sa so e kwa mo ahimfi junction ne die ne nkran so bohwe e so tum e agbebe e so tum free 0550677681 0550677681 and 0246595256 0246595256 na oni atwe komo Charistic Ventures ye de Zahara Mixture Zahara G and Zahara Man capsules abedwa so Zahara Mixture Zahara G no enam yare ni tu ase oba asabe wase oni man ko ye bema timso Johnson sem ayede ma Johnson age so chim Mr. Wa Johnson so na Johnson sado chese how be abem oba kwa fichire nsisi so wadru and Zahara Mixture Zahara capsules unya bi sa no a Zahara Gina no pamiensa enumre miensa Zahara Mr. so anopa mienu enumre mienu wo bra wo didi awie ene enum adure sa ha no nyina herabasa ebedwa Zahara man capsule so de bema person mu ye den erectile dysfunction ni nyina se obema no ntumi nyina so yi onomo a obema no ebegyina so papa enka tete ye nkwada odwo so a enyanko bebe o timi pija be ma ko wi na Johnson kote ene no asa ja begu fem ene koyesa miehwe odwo so na gu cha so o kwaro no misro so pese mu ye dia bo so be Zahara Man capsules o pedudu to afre number si 0246348334 0246348334 and 0245191807 0245191807 na oni atwe komo we e challenge ke ebetu and na ompel ano mema ne twa ana
ade mo na ba omzo man kasa heavy obi ankaje de wa na to na just why you say umfime ana we adabe me a nice guy na say no mafuso say ma dwono my nice ana okay kasi na kofi ada to kwa yes bi mo far work up papa challenge ginger ke was ye betu ni nyina spread drink a onya bi bebo apa ginger ye de kakadru ene wo na aburu nsen na wono mo fa bi mu ayere de hangover bi anim na epetri esu ayase na fu onum sa na edi aduane wotimi hwe nkwan e ma na gigi wafrem se supika na sa broma wotuo wo hwe nkwan se gigi ani puru na chese wate sebe nkwan hwe nam wate enam ahwe nkwan ate adua aka wo na awia watafro nsa tafro abahwe nyina ni nyina ginger leke ebetu adwuma ebono no opedodo atua for chirem ewo camps multi beverage yasoe ye wotoso ye ne Ghana Fire Service no ene ben home station wa uro bisa so ope Ghana Fire Service station wo dwoso a enche hwa ena behu anaza 0246955678 0246955678 ni twa to kra na yeko akotoa enkomo no soro onyaminti heba center yewo tuase ewo enkawie na dure dia bedwa so Ibrahim heba Mr. Ibrahim heba Mr. dure dia ba se mekuntia ebunu atridi anaye fufuo yare na ebowa na awodew awobre na shewbre na awodew etimu onum to a aduane bia enya ode na unso enya ya fufuo doctor ajeto kope onyaminti heba omodrom dia be Ibrahim malaria eduro no Ibrahim heba Michel bi na no no ebeboa opedudu atua KNG heba emrom Fredmans heba keu corona heba Ashtown then heba Ashtown emrom epidank heba emrom BT Royal Dr. Mensa baseline famous Ashtown Mr. heba emrom ena Samdura heba Sam and Co awadeshe market penisi uwa japadia onsraban ni nyina so befre omomdi do pay by na pedudu atua koton se mekufiase na na osebo ate wa mangwase any fabulous also go fiase dwom ho mo pe bi atu amomfa no bayu 0242 986391 0242 986391 and 0242 121846 0242 121846 na onomo ahwenkomo kwame JL Danko Heba, Honi Akopi, Oyoba, Oyabema, Waika Sabroso, 1 Hia, Ukru, Ana, Oyebejao, Obelusube, 6 to 10 kg, Ebrawanum, Citrolex mixture, and I say capsules, Citrolex mixture, and our capsules, and on here, our #1 natural slimming, and our cholesterol reduction medicine, as on be with no side effects. If you know where Sabroso, if you shall lie to it, and I believe this organos, we're doing a Citrolex mixture, and I say capsules, Malarigo mixture, Rigo, that's what Jasso, Koyepa, Wako Dagunosu Muja, Dr. Sinipi, say malaria padia, Malarigo mixture, and I saw them, and Nabako, and so 1 week. Now, for treatment, now what do you say from malaria padia? Oh, Malarigo, no challenger, Desdunk mixture. Desdunk mixture, menstrual pain, Akosha Wine was in Bibi Naba. Bosumi aso ene ke gosiju moye ntemwe na ebotom nyema yemfa onye calendar omuni akọ Desdunk mixture oba ene beboa wo ready mixture and capsules ready mixture and capsules white adokro wache beba na ba no okọ nyema nkoye awari egu wona ma sorry dem ipacho we nyem paibo ohia ready mixture and capsules na white nyina free PID na transmogrify no your body man is saying, I am ready for my man. Ready mixture and our capsules. FB melter mixture. Fibroid big journey. Busy fibroid and phobia na yewo. Fibroid pa. Would the chinchina bread? Unam half us here. About currency. In patrol here. Melter FB melter mixture na menstrual pain na transmogrify no na fibroid cup na fe infertility na so kabasa na echo ovarian cyst bebo pa e dube ya FB melter mixture na make am for amawo JL Dankwa Heba asanso clinic ya de bia mutu ase de ko twi kobreman ye bone boa na ye firi so wajinjina bre mesi afi emaya de fans COVID-19 na wiem ye nyem yi
fabi meka ho wate bodi akọ JL Dankwa Herbal na clinical YNCC on tentem kra amu lab scan nyina mo bi ona so ye JL Dankwa Herbal specialist pa I'll as a fibroid, ovarian cyst, infertility. Udu clinic on moi, ni aswano, no one free plus dom. JL Dankwa. Some can show. Say e-consultation and a WhatsApp and a delivery. Money frame 0275 142 456 0275 142 456. And if I never won, wanna make one to me, JL Dankwa Herbal. I'm on North Kaneshi. I'm on Kwa Blocks Factory. Chihope, Rabu Kumasi, almost so Ben Lizzie Hotel. JL Dankwa, on board my yepa. If you know, between Yadiasi, Sobeden, fibroid, menstrual pain. JL Dankwa Herbal Clinic, 9110 million. Send when you na with my calling Herbal, Misty, Apidank, Danny Herbal, Freddie Men's, BT Royal, Emrum. Your two baby, a pharmacy be a chemical shop, herbal shop, boarding. So I'm going to get to the pine, so be a new to be. One number is near 0501 484971 0501 43 4971 0501 43 4971 and 0275 142 456 0275 142 456. House of Fire and Anointing Ministry International. One of Tim Nemo Yanko Nam so command Jeffrey Suman by Beshi Balabosum Kazina. One I got a man's in the course on one American was me D for Elijah Opoku. MVM Pimpimechi or Sakanyano, a man home so or Fadi Mamponti. School dancing hoppe. Or go for victory. Area drop it so be a new to be. So why you way? Why you way? This one you be. So why you know victory? Bones man wati. What's the main country that you may saw your counseling? Yawadabia 8 a.m. to 2 p.m. Yawadabia and upon what Kosi area no me no el hefa Fadiman Ponte School Junction Hoppe Okwa no such victory oil na victory about Fiwati for Odifo Elijah Opoku. I was 055 00 733 95 055 00 733 95 0240 967757 0240 967757. Dr. Mensa Herbal Clinic. Dr. Mensa Obakaya Busumi Chami Yenu Abakwe French ni Ofriga Bonnebae Obano da Usu Isi Obano no de Nancy. Dr. Mensa wa dance. Enya jisa hundu onye no sanse na wodi ne kwaro no oda uso Dr. Mensa si obi amra wa ko esi da bi wedi yenye ye kofi no ko omani akọ Dr. Mensa so ye na on chose edru e obabi e de okoje kokumunua bo ye do be so yade pa hepatitis kuku mankani menstrual pain yade crown crop basa bisip esi bi kura ba manye di kura vant no ya ina buwa ma esi kura nye di kura vant no omani akọ Dr. Mensa so ye na on chose edru e obabi do papa wakofa Samenk Redmem retentive memory powder kama akoda hia pani hia numbi nansisi wadwe no ade kura na ahwehwe ni no smart zikra me to he nzu ne kura modi akoje Samenk Redmem na transmogrifa on tentem kochi abosi kwanso Guinness Depo Hwani Mona Mekain. Pusa homa ye 0245 958 768 0245 958 768. Odifo ba kamfo ye bi agia sala se braguna asanwa be diagro. Hotel kakaka sasi nyantam watu di Queen's Park. Nadu sa park no so a ni dia hopa. Did good swimming nanum kakra wa bread do hadia se obi amra aguna sama de Queen's Park and number 1 numero 1 and no chosi musao said the more fazi kan be yi say kukuru ka biwe jam twetwen ampere bie kumini hia fabia sobojo yanima obi anim omoni akọ na agia nche se baye ni we na ye wo na otun se bankani ase bayre e dia ma asio kamera sojo aso pia wo so ye akyiribia so ye akyiribia yo san so yo hene to so obi amra Sunsum Nsem Ajan Trasia Chose Su Cobra Sujun so honum na for sisi kama wa in pamono omodia fre adia konfo ye bi e was 0243 134 535 0243 134 535 ni WhatsApp line e pacho en type onya adagen en reply back send a voice message and also send you bi na moni nkomo 0557 667510 02
0557 667510 0557 667510. Give us scientific herbal clinic Honmakodre. Number 1 bone expert, a man specializing in body massage, spinal cord. Obi okwa, obi the aseka the center boot too. Na fudia, isidia, udenchen, aso wa abonaba. Wodi ko wo, dabi, ko give it aso ye. Na obe gina soma eno ache no kase se buosi ato afre ho se ona kotoja na se onsa bomone na fakọ mtentem na mun sese wo give us aso ye massage physiotherapy nyina give us for ye bi ona aso ye no obi o kasa pampa di aje nkoye ohram na entuntum nyina wu ohram na ntefre dwane ne sili mu gra nyina bia fa wodi ko give us aso ye ni amu amenua nkoye kra bomone na ko oti Give us scientific herbal clinic. Ordinary quadra so Eben Christian Service University. One numbers near 0243 03 8482 0243 03 8482 0200 771202 0200 771202. Who to Ewiase Mu Nsem Nhyira 104.5 FM. Give me gong. Me da sipi kwa me gong odi akodwa so yakoton enema ba. Sabre adwenkyere bebre nenso kakra bi ena ebetumi akenkai ediama o ni nyina se eye osofopania oda Assemblies of God ano ewo aguna ni de ene pastor Bismarck Kamponsa oso ne yire omotie live omohwe live enso miria ba akwa prosini ewo brekum FM ye friend pa akwasi na pes makasa temampon apes makahine na champon ne bano no wase hwe bra get to about 20 pesos ha what my praise for nyina team me na kwa Fred also hwe life of France na enya sa goto akra sabre ye bedin komo kakra bi wa ha ho na ya to aso e de amamna ansa na yenti we. Very many happy reasons. Token gift. Call this movie, call this cheap, but I know you will appreciate. Ooh, yeah. I wish you a happy birthday. Ooh, yeah. Very many happy returns. Ooh, yeah. I wish you a happy birthday. Ooh, yeah. Very many happy returns. You look so good. You look so Obi baby say Ewiase Mu Nsem a program na da kwai wakonum wi no obo reggae na we happy birthday nyum na mebo na be ama menua Kofi Jesse Azimbo Kofi ene wa woda na otuto koko uye diwo ewo eye Efijaase ne yoko entemo ho menua kumano no ene na woda Azimbo Kofi ase de she Sara ena eye Efijaase potem ho a ya fra baby akue krum eye Odubek Farms ho ene ho eye manager your friend Mr. Kweku Yebua Ochire Dakon Dodo afred Ulabodi ono ene manager eye Odubek Farms ene enso ye na woda ema munyina happy birthday ebia wuni minti udi enti meduru an mabo tina udi wa woda woni anuanom Kofi Jesse Azimbo dio ewo Efijaase ne yokontemo ho ena Odubek manager Mr. Kweku Yebua Ochire Dakon Ulabo de manager ono na edi awodane ebra akodi awoda bei ye kone akwachi mpomde ho nsem sima kakra bi na mesremo empani so ansa so ansu ahu ni mudru ene wiase sebebe queen din efatado a eyakono nyankwankwa nuase ne dameto
eka enne ene koye ebre bi atwa mu a ke ebo oba bi dia bone mrane so ye kodom a waboa nipa ne dom age won kwa ene omo kra asi ho a ko baba kwa ne di be pie a edi kan a obia de sa beto famatwa prusia bon mu ase eye Dr. Grace Buadu. Dr. Grace. Minya modin kwa matis obi abone kire ho. If Dr. Grace Buadu. O gentre ha. It has an entire na wo je na adwuma dia wabo. Empedi akase wiaso nim komo a komjem. That's what I mean. Eti bra mete doctor inka mesesa me krom kofi ase for be so no we. E ma soli mu so fu gina pompra nim kache na so ma say free na kura atwa no majai my mo bon mo fa nche me so yare afoni chiri mo Dr. Grace Buadu aso so be koku fo dua na ohwim kwanta uro bi say aya asabia no a sate hima bebie no a fe ya onso be ye emusi no be ye emusi eje emusi ketwa na be no na he for brother na he for bo na he for miru na be emusi ho enya sanketwa sabe me ofa kwadwo ewufia sada ena doctor no na kasa de ka menko na ga video global so ma dama no na captain ba bi na metie kasa isa ni asem o ka bia so o ka free atrosem aduaba obeka se die no free atrosem wutim so de nyame asem no ekeka ho na bibia kama wofa yemfa no ba no ntutwa na fe yem kweanim emane how say ya na mere. My name is Dismas. To our frontline workers of the KCCR who have been working 24/7, breaking their backs in testing hundreds and thousands of samples, we say thank you to you. Yet Damwase. In fact, where would we have been without you? Your job has been more dangerous than ever. Yet you wake up every morning making sure people stay safe. To the doctors, the nurses, and all the health workers out there, we say thank you. To you all our contact tracers who have been going out looking for people who may be sick and needing help, with all the risk involved, we say Minatimere. To all frontline health workers, the faith of humanity depends on you. We say thank you. I want to say thank you to all the first responders, the ambulance crew, rushing into unknown situations. Thank you. To the nurses who wake up every morning and go to work, knowing your very jobs could cost you your lives. Thank you very much for your sacrifices. Our frontline workers, thank you. That is all we can say. I have no mercy. Thank you. God bless you. To all the staff of Noguchi, KCCR, Kolebu, and all the testing centers, where would we have been without you? We say thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Where would we have been without you? Thank you. Thank you. Thank you. Waya koko we tuntum otisem Pacho onye tuntum oya koko nipa say na bayi mu waku omu me papa ono kwa na madam fo baako onzo na aku no omu yode madam me papa de yede mba atnase sa yero papa ba atnase na nye wo na o story chirim se wo se maami se fa maami bra ne mfa mo atnase no I know dear ma sata me some mammy dear me fanenko. Na do papa. Me mammy. On the hem here be on the dead to mammy. By volume za. By volume zo bi na to bi mano. Da mammy kula no 2 o'clock me fanen ye. On fanen ye se. Umuno. Me muno. O wajimi, ejimi. Obi omu o man bi ababro so wajimi.
Fise Bible si diweja no nani na nkwa na aware wazaze so. We ba efu no nkyere so mu ade. Da wi mpacho na me honhom ne nyede. Emfa. Na de di na maame no honhom mfa ne so kofa maame bra so mfa no nko na mu papa. O papa yo busuani. Pacho de. Hey for the ma kwan. E ma kofa papa bae. Me papa me nana ba ko. Maame emfa nkosa wo nana. Why Mr. Oyen fancy ya. Se because me twetwe de akwa animu a wa hwa odi jame gu ganem. Story na ebeda enim no achirim se everybody na utumi no unya obey powerful pa tumi no ebeye power. Tam na me ko sunyan na me na mfa ne ka asem nye den. Me nko jo mo nko fa ahwede no. Enti so na ye dwale mu no. Ene ma ye power. Ene ma na anwa mo na udi en so ye ode. Eno de ema me nye den sa. Wonso kire mu se nkola ablem ne maame de ma wo no maame se no de amfa enti wo mo anwa mo na afa yi. Anwa mo no sele no so amfa. Efa yi. Ena ne ko dwale nso mu se. Eno de anu e de nchen maame ne de. Enti wo good better best. Wo bayi no mo fa list. Na just ne fa kakra ene fa pi ene ne afa pa. Ebra na unyanya tumi papa na wo ye de e obayi no. Ebra na minya tumi papa ne de no de. Na bayi no de. Me mma me ho so sa. Na e de. Na me bia. Me na me no anam no na mayi a chicha mo. Una anu anam na ho na twitwa. Ho twitwa nam. Me. Wa na twitwa. Bayi mu abatwa. We na nkwase ni. Chade. We bayi na nkwase. Fise wa na twitwa nam yi. No anu asa cha momo. Meboa. Na anya na nkwase obayi na aye de. Pacho se o se me na nkwa me twitwa na mton udum. There be we de bayi mu asem na meke. Na mpacho se ba se wo che nam no a. Why na udika ibi manu? Me kan de bi koma ya abena wa. So na ya master. Ya abena wa na master. Ena aso ye de. Me de me ya akra. Me nya akra pasa de but me nya spirit no. Me nya tumi chen. Sa wa be san ya abena wa. Tese oni ya abena wa ho na manu yonko bayi. Ono na ma me na mfo nso ye de ndi bi kan ho. Una mfo de dodo be se ne kan ho. Nde ma me wata de no. Ma me kan ho. Omo ya tare. Enti utiwe o ma me wata to mi. Eno ma me wata to mi ne de. Nde me tbe sisi e bia na ma mi nu e bi hu ye mahia. Na ko fulka sisi metimi yakun wo kan. O de ne be kuno. Mema na nya accident. Ka no de kwa na me fa so beti o maka na nya accident. Mema dua bi si ho no. Ya no apim no. O be madua be si lori kwa mo. Uti mbodua. No me nka se o de kosue bodua je se utimi ye madua ba. De kasa na aka edua no ba. Eno de menye bi nkum obi da. Edua de no. Na so se obi hu ye wo hia. Wejua medua bi si kwa em. Abukun. Ense ndi menye bi. Onye bi da na de enwa ye bi da. Be me madam fan de mani di mechi. So nkojam tie ko nwram na mdi dua bonti. Wa firi ba ye no ma di dua ko bo bitrim. Wa se ba ifo bia no o chechwere. Wa ro pe obi a wanya no no koto nkraduro. Yes man ni so ngokulu. Oya otimi nkum ni pale da. Oya e fada no koto nkraduro. Wa ma ye nkraduro anim. Enti onu adavru ko wuram na adedua ko bo ni tirim. Eku no. De wo ka huhu mu anasa honamu. Ende ye te klasa. Mesim me dim titu table so am hwe no bi amfrem. Ondo be frem ha ma adwen sam nso mi chiri sa de no. Na adno ko wuram. Na mka so nkojam. Na adedua ko bo ni tirim wuram ho. Eno wuye. O go report ma police. Senye Jimmy no Jimmy Park mama police a che ba ma hu so Jimmy. Cause on se mo a wokeka no. Tiram di ka bi sa no. Bibi ha wadwene kakra. Bibi ha wadwene. Achode. Mami bibi how?
we say ensem na wo keka no say na okodi adam bedi wachi na ade dua ko bo ni tirim en wo huye ento adam for yesie no da ede no mu so awu me ama mi san ko chiro ero mo yode o ma nya mi hwe o ka chiro say die enti no huye man chire man chiro omo de no ko ayasa bia ko papa hwe ni ku no acho omo de no ko mo che mame obey se udidi nsem chia wan hwe abenya mane pa wo bayi enti da ku no ana se uye wudini dada menye wudini eyine honhom spirit no am de mam no enne edi se adwuma enti udi akum ni pase de akum ni patu me bo via no maside eni kan no manu bayi mo wompra acho debi na ani so ani kan so o wompra acho be ma pen pa o ne da de na aye de me ma me ne da de me nye ni bibia ohuye be ma o vasim pa me mpa wa asem de me di do atem meto one so one to one film ho em de be pa ye wanyimle no tim kasa no atwe no ho enyimle na edi ojuba wa fa mprando do acha omdoso obetimi akai omoko 15 onkwa agosi okuma enkwa omo jeje ho se omo no da eya na ama ne yede odi aso agum acha bi se wo ye baifu de bi a wo ye bibi e ma ne ye omo de ana acha ba vase onu obi akwaduro so se mukodi aduro pe acha bi woni be ma bi adi moja frappe acha bi ede pa na wa ya wo ma menim audience no acha minye be se be yen me ka chende ni pakludin pe na manye de mama nchelen so baifu no ede twato awutuye eko bayi edabe acha fi se me ka chema me se eno kranchesa ka chen se me baifu no fili honum dem hono omumo onya aso de bi ampaye kasa o ko ntimi nko na so ho atimi ada na anyira nkotu ma honto eti wonko bayiye no se a wonko bayiye no ahonso na ache nam yi ebede na maifo na nya nam awe so mu ni paflo nyame nkwa na me akra ho yetu sa na so mo bo atrase sembenya spirit ni chen ya bo matanasi o ye de obayi no sisi me hema una bayima ena bese na ahini wuntuye na maifo na nya awe tam makase spirit no nya den mpebi mtimi nya den minkum izem pese me nya den ni bile na me komiso o bayikuku acha ede na om no emwa ena muja ni adi ede emwa abosoma kotele ni bi negum ena muja ni sim muja no gumu ana sesim egum ena de bio ena sekai kuku no etise bayikuku ntise ayeti support no pot ye dia pot ye dia ahina ketwani bi ena gumu o de day me de eno de me mfanya hwe na no bi o ha meto ha na hu me hia ese soleko kodini djuma metimi akwisi ya metimi awe sumewie hu ana masanfele juma be sana ya na honhom mautadie soleko mema me fu eno ombatin so ska bedu amusema oma mfa nko hospital no di tuaka be onso a abo bi tse abo bi ne ya atum mam gogoso yeso ni kula ba honoma ni eyi mam anim ni eyi mam panyi anim nom de ayesa omo na ya baifo na nti ade be chi ni pakolo be ka se meko no afili honom mendia si sabra bio
me say bi wo ho a se o ka se me nkodi djuma ni se ya bi wo ho a yi maame manim maame we eni panyin no ti abontin ti edio manim na ye den eko enti hwesuni ni hu a onim se maame ye den e baifo enti ade a chin ya no ma se omo no momoko ombe drufi ono omne omdi asem ni wie a ombe ka se koko no manya bi nso no munya bi omunsi obi etu maame koko obi anti enfiese ni a cheka ka fi se mi firi sunya ba hanum se ya esuni ba kwa e manu konya accident no firi ho munya hesuni bi esuni obetena anche bi a week ko 2 weeks kura amba no to firi fio ya na ende udini juma papa why bi no asa dini juma ka ho juma mo ofa ande nele ya abna wana mami penyi se wawu ese anam se omuyi mami anim tino omsole a we ne ba sole an me mami na de na kosi mami na oso da yo de ne ko na oso da asen na okonu aduane mani din tino we waye de we beef ya bro abana na yesa wunyi ni se bia ya bro abana yesa na nso opese wo kanta dabi onum wintino wini fana adwuma no be kasa asem na yede a kire maam onum wi na so onum tramo pacho de na onum de koku onum koku wanum koku da koke enzo e pacho de ede na ebro onum bida adonko pe ucha adonko kakra dabi enum wande ebro pacho mai fo mu brande esa na mo yo andi na ye kwaso de na mpese meti nyame asem na mkotono me one artist ka kotoy there ba tiri ama kotoy me asem no mo kana yemehi no mo ka di asem omo ka nyame asem sajulu nyese nche nyame ye de ba atamu da ho kese monte yemehi no mapi makotono manu no masama betna so ntina me da na before there's a person that easy now I just want my donko asan wada me nda sao me da me nkata mani oda no neguso o ma konta bi kura san oti ono da na neguso say ya no asa finish was a crop for bad there was a hey kai akwa no tete wa finish no akata wa bi na ndi ona enti ende nyanwanwanyo nko na da ye onipa bi wa omo mani soso no empepis oda na oda ya say ya na omonni timi katanti ande enya bayi meyi afrim ka afro wa intimi ko dana mada we fie de meka handkerchief bi eno krame ya nam de eden dije tun maame wota den sa handkerchief na me de nya spirit tinke sem de to de ba na mshi ni nyina me sim mpe bi na me dije tun anadwo meda no no mani ma bright ti good so good ekula me ya maame handkerchief bi ameji bia na spirit na bawuram ntino ubeji handkerchief na me pesem de be ma ekwa be na afaso atimi nya mema bia na wo pe be ma ne mpewa ekwa be na afaso nya no be ma me se be ma peda me jino ha na ma eba wow ede na ade frefre omba bia me hu be ma me se no ho ya me fu 30 minutes grama no eba oba de asem no ka asem ho ya me fu na mpel asem no tana na me so ma jisu yo amano ene ofu wo de chiche o ebia wo nka se me koda adwene ho ye mu etingo ha dabi ntentem no ha pachan be ma na tran wa chepa e na se be ma ona tran wa che be ma ntana ho ncheda we kwa no we ba wa za asante kotoko kuma apembeba ti we kwa no we ba me ma no pemu type be say ne ni ti so ne na fu so ne owa anase ne nanimu hu ne no ho ofe emu de he na ape de no ho efe me kan ya na oba o won sem bia o ka no ade sem sa na ka ya bibia me ne me na mfa na me ka say boy we de no ho efu me nyampo no ye de o ye me boy
intimanu nsimpo eno de adwama yi film nya bayi mesro ne mabu wa ba mu ayi film ntem kura enya bayi adwama na ayo me mbo adwama yi na omo mfa nyina ayo ho ade pacho David se obi enya ho ade no da ye dia adwama ena mema no mu no da no so omo nya ho ade ana omaye enti omo no da ye ne a adwama na so mu adwama wo pa kire se wo fa se me pa kire se tam na spirit ni mba me so de na me ma sem de sa wo so nya ne 10 years cross sabi won mfie dudu ne kesade no emodu Nhyira FM. Ewiase ho bayibo ayade bia aya bayibo aduane ma me ne se adwuma wo ye se adwuma na sei ese dia beka ho sisi ne yare abai ofaku manzo ma me mo voice vi nchiro na se obeka sa ma me no ene no aduane o ka ho asem na ma me o ka no ya mo adwo na ho te se ma me ho te se me so ne ho ye na sa bi ta me se me ti se na me yale yo ma me Nhyira FM. I go TV. O ga za ma enye we na onukobo bi beye mo o jakubo baby no ama onu so aduane na so nipa na ton won no mafo su ja ato wo se na be kwa emoja na ya na areho krumwa se ebo obeya etise we se yale abeka ho no ofaku abeka ho so bi nim se ofaku wonye ofaku ni bia babesra wa enchi akro bi ekra enchi o ta de ekra ya nyi sika ni ibi ja usika se for sika ko ana no beju sika so ajo tiano obetiano ana obasa horo ni sa bedi ho enti sai adia abetom desi a baye ese krade esi krade ese krade oni ani monyam biem enti bi ka so yale esi krade so ne fa ho go esi lesi nsuro biem so na baye die ehuna akola ne tibi kan sem bi ho ne du bi abayfo bi omu omu eni tibi sisa but ma kan se bi na enam na kwan mu mi ko kan se bi no wasa asem no bi ka asem no kra onye mfie du nso ede ba ye ni ma wo ubai kukuo kra sai enam awo ede ma ban him a mo wie aye nipa nsa na mo ede pa ba nipa na mo ede de anye de a mo mpe aye nipa to ba yifo wi nipa to mo se ahwa ya jere to mo mi o di ase se o ne nsa na o na twitwa o na twitwa ba yi nam nipa nam mo na twitwa nipa nam yeto so biam wode otan abeto maamene ne ayo ne maamene mu ntam ko bo ma be yiye na be yiye no ayade papa na be yiye de ya bibifo ye hu so he be yiye yade papa abafu timi wo dabi won meteka se abaifo nene omu na wotwe no mu nam omu ya abaifo ye die na wotwe na ye bibi memu ase wo ka se abaifo a bi ji sayade domini mo ne se de be sayade ye fanya de papa ti no wo ka se baifo pe ni obi asuro so baba wo nchen asimo ke kan ye no be bu ma ehu se bitibi obi akomuram akokum ni komu nipa ohu ye mahi wo de aba ko bonti apa bonti ma okunu no na sa akwache school for se ma sa akwache ni pa me ko o se sa se mo se se nyame amoa de ka se be fa kwa enipa okunu ho ya okunu muram ene obwa nipa kum da fam hwe so de ababu obitim no obitim akunu ya simple sa de ababu ntibo wo sai sei sumo kunipa sabiti ni ko muram ada madana o menya ne me nwe mehi ana odi machie nkukuru muram eti wei nipa kunu ho no kokuru muram aya no crazy obi wu area hall mo ko da muram wei o fatasi eto enkola se fo ye vumu ni agro enne me hwe ayi bi mu achi obi
akola ketua okokro no omko wi adem kwache mu ko se ceiling so ana pray for ko yi mu free ceiling so bai akola kete te so je so so kumnipa ukoni so so mara to kunu hunamani o se hunamani very good okuri hunamani I don't know what you school for say one da no etimi afa ne obe okumu bi o yale etibiem akoya ni maame oyi ni maame eni monyam koko amoya koko ni edi yenye nipa ana koko no etima bete amonya sika anu ni asem ba kono no koko no wan na eba beti koko no ye woni babo no mo mi nipa boni fo baye binye na dwuma ni maame ye na busuani ye ana edi hwe no obetim san bidibi manfato huma na gabe no motie ho oye tia krokowa jetan una oye krokowa ket kama edo na jua osun wasin osunwa sanse satam no baye ni tam no mu aye tete kese pa oye kese bet edo ewia kekete oye ni maami ni monyam oye ko tokre ni papa ensam sade we go to clean already krono and you said in near Bema Mogram obi a wakwada prison ye yina e be prison no sa ko we pray for kan yama that's action obi a wakwada prison ye yina for prison adena yina nyuna na so to pray for kan yama that's action say the person omo na to mo du dura omo du abro etene se mo kan du ba bia I say be yina o kan go say maybe so na ayehu anyu sa ko to yesa be for mo de konyum okwa didie ye uri kwa didie abe foto mo yango podi di ho uri kwa didie sesia mo na mo sesia o ka so e bai foi ade ba kwa esanye me yakra de se emema wose omo pen no akwa tika se bemma we ni ho ofe bo ho de kra na waba obese ne pe o kan ya na no abode no de man ano so ni bemma so ntra send the person me mantra if you doing so nano me ko asaf market anajo adana mu yi akona kwadi ahwe amotu ni free esoro abafia fom no abafia fom no amubutu na condom send be ma ho o jaza za wodin from adepa na kwa sama do agi condom send be ma ho no butu obaso na mu yi free so be fom eti condom send be ma ho beko wana jua ni yakwa yi no beko akola ketu am kobusa no woso wo free enko na baye eja lande mami aw oboye sa bla wisi eti mami ade ode aba to sa kwanda bo ne baye no ko fi nhwem na mami no na samo mobo mami de ode baye abono no ko won baye ya hwem mama no se no kre senye no kre esi ehun get me the buano me that's it so no mami no ne wontimi ensan na the chromo for na etie o hene mama de ban no mfro hu se o no o baifu ampa I don't get baifu kwame mind you so it is we the pass so baifu na so me se na me baifu me wi firi osere mbo jo bade banantie go to the wise so you de se na ha mu no ebine da se de ewuro na ha mu ewuro na ya ase ano echo wi se nem kwala ma ba wo peni ebetwiro openi ebeya ompeni betwiro openi ebeya no kwame Provision Sanchi Atifo. That's the end of the Ewiase Mu Nsem 104.5 FM. Akwana kasa nhwe dunzo oso baifo wona aka na sem no bia na aka chana no wona eka na nsem na so e baifo se wotum kakabuka se kabuka se ofa mema ahodo so kopo ase so wo yeden eno yate abre nya ho na me concern ho de won se maame no abone bayi ne ho ne wo se oti krum mantemu ne obo bayi a wan hwe a o life bayi ya before the Jani bayi obo bayi super na semasi ade a woton obi a men biu obi an nkasa empo na busua bepono ya koleka na vana anazisem matia ho santi matia empusume
Nemom maame no ne daakye na brabo ba ko sisen bayfo dan na okoto bayfo na nami bayfo na esei na ase ne bibia nti yen dago no so ne hu biade ne firi ese yen hwemu hu biade ne firi ampase maame ne bayfo ene ba yen nyo na nyehu etu ni se mankani se bayire nti ko fi misre saa so mi nyinzio mi mfa ni agro nyantu na jeje mu nyanko yenhwe mu pa ene se yeko konfo se yeko divo se yeko malam ho se yeko hin se yeko eze yenhwe mu musan passe ma mi otoi o ebefo ampa na fei yebodaru obi mu se ma mi o ye bia na aso onye bi e de mo fa se tiwa na me tonyum na kakabuka se kabuka na mema ho fede me matiabre antiza ne manabre tikofi asemui ese je wona de asrawo ndago no so yo e ma mi so beifu a yemfa so bomo no onye beifu so ankan obi ante yemfa sio Birazi P Kwame Gon Papa George o Amsterdam Michel and Openi PK also here live UK we can good Samaritan ko no ho Nyankopon hira mpa Dominion heba powder powder from kwa beja so odi for Samuel ofia me wi a onso e begina dwenkyere ne ahwe onso wura mu no akosei Dominion heba powder eye powder eboa manipa onkwa odi na emeye na nkwa no eye ode so person transe na odi na men di nkwa emeye amserewa Bomode so bepe Dominion heba powder ne bi na unya bisa no pa wasatre ma agunsuom eye ensu a de na wanom anwumre nso saa ebebuo yi how bie wo ni pedua no mu say diabetes say stroke say prostate say ni pedua ne mu yo ya sabe ochi bremo ochiri kase na wo how e wo mu akoma esem ana se wuti ene pa wo yare bie wo ni pedua no mu powder yi boabo ni nyina no na akoto agu empere se ahwene pa enkasa ankuru hunu ene edede so hwe tifo Joseph Mensa woda boko satete abaywa say 2 media Masi emfa huhu ene ye ne santi bomode se draw de abadwa so bedi wadanse kumasia ye to apete Mr Heba Astam room Epidank Heba Astam room Fred Mens OKU AAB pharmacy ever just run about Sarah ena eye I just run about and a Pavis pharmacy old Tafoche NTC and a Insha FM security point and Subenya Biato top high Heba Enterprise ever Tunsu Esla Janche and a Princess Thina drugstore and Okuchi Ubenya Biato open the door to a friend number say this way 0209 949215 0209 949215 and a 0543 158 195 0543 158 195 now otumi na twenkobo ever clean sanitizer sanitizer papa maza sanitizer bi esa starch no ebi wa gu nsa ho 7 hours na nwe adai sabi adai But also benya ever clean sanitizer and the papa if you cap beverages on aswe ni nyina ne se ya sisi kama se be ya alcohol wo 70% alcohol na a clean sanitizer and pa ho 99.9 bo ho by 99.9 protection sana ever clean sanitizer no aloe vera home it fans ho e man sa ho ya kono keke e ma ho ye fe protection nya sa geto akra ever clean sanitizer bomode so be pebi na bo yo mu asoto 100 ml 200 ml and 500 ml ni nyina ne bo no eda fom boko oko supermarket and pharmacy shop bia obenya bi yes auto do a ye be kwa akogya free delivery no is free friend 0244 365071 0244 365071 this advert is vetted and approved by the FDA Alaska Star Enterprise enterprise bia Alaska metal so arma so wate Alaska oye guy Alaska uye boy chese Alaska abuama wallpapers ya fefefe ankrofo di twai Alaska ba mo madwumagu ninya se wiase aprawa kese o man ho so na aprawa keto nyina abobo Alaska na number 1 so distributor for quality and original wallpapers
durable, affordable, and no fit. Chesania, and impa, not the border from there, papa. Design hodo, jai. Colors, any home fepa, you crowd wallpapers, Ruby Philly. Ebisu Fear Hotels, restaurant, churches, banking halls, pubs, FM and TV station studios. Sada and AKJ market is a loom barber shop. Nina Binado Kusiesi wa Encha Crensia, me pahad manina, na Mako Alaska ho, na Mako pe Mako Alaska ho, na Mako pe affordable and durable wallpapers, Namdia be wallpaper, kama. Na nyase bia papa nti wo yambe so mayem show ne bonda fombo ko se nyankema wu ana chichide na ntie enti wholesalers retailers ana se installers misro mu nyina monko na monko nkoto bi wate na moko Alaska ebetem so ne Alaska ni je wo se okwa do aka se opening of abra ko fijima nko na Nhyira FM wona se memra abo discount panyai na odi amount Alaska Star Enterprise we mu adum wone air boss FM ene dia de oben Prudential Plaza en kan so obehunu o Tiptoe Lane was second more fre 0554114878 0554114878 Alaska Star Enterprise headquarters of quality and affordable war peoples True Van Hotel say asem ni nya so wo fie ne de aduane abro ni hia so be free ya enuane ahodo na emum say wi aduane e frɛ no lunch no na lunch no misro so wo pebia dia 10 o'clock no afre hello True Van Hotel pa chompe lunch 10 ne ahyase ahyehye ebedu lunch ne pepepe na aye ready na ye dia besu aboboa no ne hia ne say ye dia besu aboboa no na oju aduane your local foods aye fufu ene nkwai bia wo pebia say nkate kwai abenkwai nkrakra enwawo ni nyina obi o sa ne obanku ene kwadwa apia tilapia yo banku ene okrunkruma kwa bayira no apima pesie pa so ene palava sauce enya senketo akra still bi apia benya bi ena kinky ene fish ni nyina so bi ho masa continental dishes ne de jollof rice fried rice type of chese ebomu bia abenya bi agusu de opebia mashed potato with grilled chicken masa ne de no nya senketo akra plain rice ene tomato sauce ni nyina bi ho French fries and chicken and fish and so ubenya bi ho e bonda fom boko se nyankema wu ana chichide na 15 cedis pe 15 Ghana cedis pe nesu aboboaro transportation nyina ka ho True Van Hotels mamen ka say ye wo 3 conference facilities a ebiet bi fa 400 that is e hoso yie pa kikabo mu a ene o garden so a etwi fa pa 2000 ne akire enya grant program bi a we se nyom na wo launch ye se ya ye fro na wo ye tumadi bi a we bia de ba True Van obenya baby kese obenya car park wo ye wo security ye watchman fo ye wo munyina bambofo omunyina bi wo enya sanketo akra o mbora bako 0205 32 2331 0205 322331 and 03220 21024 03220 True Van Hotel watone sa afro sebra na besohwe multimedia nya 25 years wule yadamwase na gode dank Gracia bonsoir et good evening and merci beaucoup et na bunyina mo ase aseda enkoma mo na mabwae eja usi enya ho bogode eja nya bokosa kana ni guitar sa sebra new year promo also da bia new year masa da bia new day da bia new year TV atikotrei watete so 32 inches 549 pe 40 inches 899 and ka say girl bia o boyfriend itibia tikopo bia say ojano masa jano tikopo ye de say ne de answer de didi after ya de dan yie no awunu atiko wakakrema so tikopo jano asa titi simple ko Kennedy o mema bi wate wode ne mapaba 40 inches 899 and 50 inches 1600 masa fododo kodo to be a papa so yasade brand new quality KDS aba ya de CCTV cameras ni nyina de aba air conditions deep freezers laptops ahodo amonamono abrena bobade so be ko akope bi fufu pound machines ada na afidi de pamwade ni nyina ebi oho we aba adwuma furniture bo ho controller general ho no akatu afa ye do better affordability ni besu na flexibility ni nyina de akeka ho
banka so ne bounce no nya japade bebre kennedy de geta be hu your first from family plaza building stores number 21 and 22 patasis be hu your Adom house your patasi main street and be police de frame 0244 385128 0244 na 0207 6531 0207 653031 na ya twenko Omade so bebo oboase for office area no kwankro atiatisi eti FM ye de aka ye dwumade wo se sa aboase a sa kumase a sa Ghana eti bi so me nyina ye nso aboase fo abia na enkobo ama yare a ekoso no inya tumi mrafam ye de mobile money number ya todwa 0500 0550 068 822 0550 068 822 we are no yeah edia beba Nhyira donation and the beba and as we are friend number 0542 545947 0542 59 sorry 545957 0542 545947 na wa friend na obi se bibia bo so ba be kan ho na eje tumi aboase abo oboase for ene odifo memo akwaba ye nua na sabo edwumade so de mo akwaba na betie kofi kakra be na wo kan fa ho yo me dase na me chietie for mu tie Nhyira FM nyina kofi de tene se gay akola na sem na wote a wo kan nyina nya no kore se debe se ma me ne ye beifo kofi mi ba ye no ma spy de ekubia okay ma me ne nya beifo ma me na wote wo no onye beifo ma me ne fa bayi ma akola ne bia onye beifo nti kromofo na mo tie ne ye dia me odifo Samuel kofi me se kasa ma ntimi anwe de man krama wa obi ntimi nwe so enti akwese dumpa krotwa manzawe aka sakrama bote a wonu okronya yemtu obotra kekero no dumpa wantimi anwe obi ntimi nwe o de man krama wa obi ntimi nwe ade beba be so man hia ahembo na Jaba family house a be kɔ no na nipa kro na wo kwa ko kofi baye ni ye tu bebre na abayfo maba hɔ a ye tu kofi me ne akola bi kohia afidikasi bi so ohumia no ohumia na msumi hu no me ka kire sɛ akola wo ye bayfo direct na me kire ade a ofi ensem asi wo no maame no wonya bayfo maame no nya bayfo maame no nya bayfo maame no woni bayiye maame na wote wo no woni bayiye enti kromofo na omutie ne kromofo na omutie Nhyira enne difo Samuel se maame no nya bayfo ya freno kro no ya freno kwadom kro kwadoma krom ene maame adoma kro no meba be jama no kofi kwadoma krom fo no tie dia enne odifo Samuel me se maame na wote ho no onye bayfo kofi okay dia me kan no ya dase kukodu ade kan no obizu be ka se we ede na ehunu ye kofi ya yesunsum mu ache okay ne ewura sunsum me betena ya nyina me monitor ne ma maame ne ye bayfo me kan direct me nsuro no okay be maame ne nya bayfo akola no onim ne ye wo ka akola na ankasa kora wote won govi ese ye pebe bi de ne fa enti ya mo fa ne mra manhia ahembobo ano okay na menkyere na de na mo onye na hu sa akola na wote won kora no ensem o keka no onim ne o keka govi mo fa ne mra manhia ahembobo ano Jaba family house na ye improve nya metumi e ma akola ne hu ene kromofo nyina hu sa akola ne nsem na wo keka no onim ne ye wo ka na maame na wote won govi onye bayifo ya dase odifo Samuel ena hotel kan wakad ni sese ne bu panyan se maame no onye bayfo kwame to ade kakra de mfa afro me tena odifo Samuel power ministry was no power so de kan no chebe no Jaba house Nhyira Kumasi Nhyira ahembobo no pe Jaba family house na mu odifo Samuel was no power o se nyini musa se o se mkoye eye be ni dato se maame ye boni be ye na muto ade ento be ma no jao na se oba no eko management tentem yaidom sunsum ne motini se ete bro atanse o Nhyira Kumasi Nhyira ahembobo no Jaba family house nyasam ketwa osi no power woni akwanche papa nye nkwanche jeni bia odifo Samuel osi subi osi no power tenio no power tu bia ni ho se Yakobon etumi otun sa from eye adwoda ekosim neda
anopa no nsenifa kosi ewia no miensa na wapon wan kontem nipa ndoso udom na be sakama asanitize no ma gap tintin wa show nose mask na fe o ka wonsam chew akwanche papa ani odi for someone o si no power o so ya pusa homa ye sesi aka betuma frɛ no ewo 0504 588 454 0504 588 454 ha 0504 588 454 and 0278 405519 0578 405519 05 Chenio 0504 588 454 and 0578 405519 0578 405519 Odi for Samuel or see no power akwanche papa no Franco asue no makopie form of quality phones and computers ipacho anatomy nie phones your Samsung, Nokia, Itel, Tecno, Infinix, Huawei, Alcatel, XTG na fe Apple den kwa na pe kojizu choice ne ko issue TV or satellite TV, Phoenix, Skyward Nafe, Asano, Ningina Bi Honum, accessories, hard drive, Transcend, Toshiba, Seagate memory card, pen drive, smart watches, car chargers. Because me twaswa adebeti. Ko Franco neko business, ko to phone bi opibiano e wona so ye. Branches bako NCM, ipa cho post motem ni Adum Babu Bazaar, ufana ko Ejaba House. Adum ufenako YFM office Adum Melcom Shedimu Adum Prudential Bank Shedimu and afi Adum Kufo Clinic and Shedimu. Last one KO Morocco ufenako MTN office. Asibetwa de ifeno panondu osi awia no mienu 10 am to 2 pm ye mo t-shirt ya branding Franco FYPA. One numbers ni 0245 316969 0245 316969 0560 684147 0560 684147 0501 538602 Franco no ko business na ni mana ko ye papa madago no so matim so se pan so bia enyu so bi Charlie Gingerlika ebetu de ebetu abada me chei ebetu ego fly yankasa ensa kekedo ye dia wono e dia waka ho de soprete e dia sobu e koye pa enna mrimu a wo free trebia ma wosigu mu ahoden ibi so di form e bia ye kama pa no hangover if you know konkonmo fuisa wo konmo fuisa additional num so na charge na nam down be very very we Charlie Gingerlika ne na odi fu ahia so bia nom nye ofuisa na wadago no so ahia so somebody no mfa nya yi wate ya prepare no under hygienic condition. One night property Kems multi beverages omo ejiso ebe Ghana Fire Service Station ope. Number ni 0246 955 678 0246 955 678 Charlie Gingerlika ebetu go fly power specialist herbal clinic yade bia last stop eno wudu wan say an era it is a magic massage physiotherapy wona so ye won ye bi enu ahodo abadwa so say onya bi yisu bi any herbal powder any mixture nansei COVID-19 edi ahim say nipa anya bi ko beze de ho ten otwe hu wo tran to so nipa bia onkwamwa say okenya onkwamwa no onya hoden soja fo asem kokwatu ohunam diem yare bia wuramu a na afi wo maka omagu ne mo so mo yemre ne tu ko bani mu a ko be no fasa bo ho ban enti hu herbal powder and a mixture now come on why ding boost immune system no cough care herbal mixture ufutasi draw ya mowa ukobo wo se kim kan ye bechew e de kan bechew ti mowa say what about here over there kope ye cough care herbal mixture if you edua ya asu ye jini kagiri ye papa wo be janso se ponko krika na wo janso se train chuku chaka chio wo be janso se osu pila na wo janso se mahie di twa blocks no e panyan if you na kwei be ma woni yekodo honhom be ma simijeso be ma na jofon ubenie jiri kagiri ele olifriji montom genegi hanas all fall down afrukutu wo be
jebi ebo akope jirika jiri don rich fan yago jirika jiri obe kom papa de kato ya duaya malamex tonic wu fi adwuma ba fufu bambala na mpotwe na de superior tie fa kire hina okoti apia tete uti be so ha no anya hete na fro kobroni brother ebra zo nya broni ohia adoya malamex tonic na otimi atibia di na bia kama na oni yire na oni ga bomo ne bobra power specialist restaurant yani bia bi honum Deni bia fried rice, jollof rice, plain rice. Come on. Edu weekend pepacho tiozafi konkonte fufu. Oh, odian power odian. Tanse eye power. Kumasi atonsu for yase just bro filling station where na making anyone come on 0244 544 422 0244 544 422 0200 383831 0200 383831. All right. The chat to them the Angel Dominion asoin makopimi udifo Joseph Mensa wona benefita friend wasi akwe wasi papa wasi kuto heya no de babo ni nsafo amano ziko ne kodi juma ampa ba yosa how pimpim bodies or the swan or the two as on aso ye okofa Angel protection oil some 91 and 23 abet jaso ni pacho no so anatomy ni yes what da usupa wa yawu ogisi wa nyusubi wale musem ko ya modian na ko jibiwate ya de krankro etuase yefum na to ebiem modimanya fun awba spiritual attack obeso na ye na ntontom wati ponkoso de pia e pamo ina ntwe pamo se gidigidi menua idi okum na ntwe achepa na ntwe mpamo no ukoto wampa mba ye nkwan Steve wonso na ntwe pamo esunsum nsema ohia Angel protection oil some 91 and 23 na ope fever padia SM 23 NS uishu the Nhyira FM checkpoint munya binwato Germany Frankfurt Peter Osemensa elho US Virginia na busa Roxon London Mitcham CR4 Lady ho and afi Belly Street 91 900 Ghent Isaac Yabuatin Ethiopia Kosha Odifo Joseph Mensa Atimetimbola Junction Juada ene Benada Nkran Amasaman Stadium Johnson Javis Honum enonso eye yawada bia ene memeneda Nkoko Trado Salvation School hope enonso eye kwesiada Odifo Joseph Mensa numbers ni 0554 477 959 0554 477 959 0504 604122 050 460 4122 who tell you Ewiase Mu Nsem Nhyira 104.5 FM you from Gong Odifo Kovi for extra kwano number no etudwa na fe yo medase na ye wo menhia ahembo na Jaba family house okay hani edi djuma no Kofi asem bia beba amonte ase sem be yenhwehwemu a ahode ha ye spiritual nyina ho na headquarters okay yes oba de won bia beka akiro de se no na ye de beto Kofi enya se bebu yetinu aka asem bia akiro ade enya no kure se ye no kure da bi wotone anto bi sisi obi bu kwase a to America bra sunsum no beda bayi sem a wonte ase obi abodua bibia akoso na se wonte ase Kofi to America bra menhia ahembo ano Jaba family house ho na sunsum munyuma ekoso ye trase 101 ho ye canceling ko ayenya asole 101 ubehia na de wo ho bia no Kofi bebie so akere oni akere ode obeye ho bia wonamu a wonte ase nipa ebu kwase a nipa de asem ato so wotone an to wo court asem wa wi suku nya adwuma nye obi ade obi bia firi nsem uhia mo anso afiri obi wo Kofi tu America na bra menhia ahembo na Jaba family house niam bia wonamu bia enkoyie bia tu America bra menhia ahembo ano Jaba family house oba bi bu kwase a na sa odwene ho awonte ase a emfane nko ba bia Kofi bra menhia ahembo na Jaba family house number na 050 45 88 454 050 45 88 454 050 45 88 454 0578 0578 40 55 19 0578 40 55 19 0578 40 55 19 0265 44 19
95 0265 44 1995 0265 44 1995 kofi yo menhia hembobo ana Jaba family house kumase menhia ya otumfo menhia traffic nase wa Kesbe sia bosan kese e wo traffic nase multi credit bo animu Jaba family house na na bo ho no tu America bra ho de cancel nko na ye yesusu mu hwehwemu ye tenase kofi mesika sa ma ntimi anwe no o de man krama wa ha obi antimi nwe ti de nani abere so pa bibia hu na pa bibia ye de spiritual nyina headquarters no so chinchini bia na uchinchini branches na anya yi abra headquarters na ohaw ni amane na onem kofi nyankopon ba fie so ye free so ya da se P03220835818358283583 telephone number betu do aje nchiraba policy ni yire awo akyeremade ye from Stella prosi ni yire o akyeremade ye from Stella ye nua pato se wo ye listen na kese pa a uti dwumadi nyankopon ye nua ba bia pato na no oba ha na oba efa babura okenka ya sebe adano empaibo gidigidi adane dambo no bidi nyamedi nsrewa bi hia wo hanyampo kira uniform ene yatimi afro obidi amane e bia mamse memfama wo eti yenu aba mesro do baba ha no yare no wadaroma ebe hia wo kira ewa ha na nchi akoma eye memma eye Shelley one Josephine and Evelyn Shelley Evelyn omo Amsterdam and Josephine LUK and chiakese enkomo afi ne yakoya George for no so ho no do ma dwen chiraba se ma mro baifo ana onye baifo George a odikai hello ofofa pato Dubai to be ana ja yes I now na bo ba street accident bi o mo fa me de mi tie no me hu ne say be yi because we can some for now and me hu say one of na or the better for no hu ne say be for of am cha ma better or deliverance radio you ya da se pi hello over coffee udi ni baby akasa free e ka cho kwa me ma ko na jiwe ne ko shira yo ba cho yeti o over coffee me so se bi ye bi aso chi ne bi ne fe abo friends ma o kana uti a over coffee u mu se bi nto aso bi bo se obe fie na si waya no aduane ena odi bi ma no ena ke kan sin bi ka ho ti mesre se o ka ka ye hedi because you should be kan sem no e bi nfa kwa ba bi ha e sisu yi ti de mesre nya do e hwe mu yi na obabu de be ya kwa ja o so be ma den tin grand se o 30%. I will say grade one hwa unya 1%. Sao abre hu e da se pi hello Hello, Kofi. Abrante wala sete kwa meni ba. Kwa meni ba. Kofi espedi ye kano kolano asem no minim sakurano wayade. Yehu hena dinum. Na sedo osiki kana nsem bi no enkoyie weda atipi. Yeda say wadwen kire. Hello. Ya megishie. Kofi jima ankwana. Abrante a ote GCR Polasia oye ne air condition a ni di ho ehia no Bernard amoni yeah small my battle me I want to case oh no papa na mo ye guy osre Kofi o pa Kofi yajo ye I be for abehwemu a o ti bibia se ni ho no de efi nyina ye gitu na abofra na oso ohia no ezeja e bona bomu ne de no koma no na de o se wonu mu o se o peso yipi no onyi mani pie na eja bibia so etu enkoda ba bi eda so etu nkotwene ba bi etwene ni ko ano ona bo call sentim ne born to be a winner me chia o munya na school boy ye da se pa nyankopon shira hello Kobi udini ba bi akaze free where wa wuni aba ya race cause Kobi oba ya ona bo assembly woman Kofi ni abeto 30%. Abende. Ana me de me nyabo. My for don price nyo. Hey. Ya bonfire, ya wasi wonpa, ya bonfire man say. Ya me ba bo ana na bibia e be free. Kofi wo ya adwuma Nyankopon nhira wo fa na wono apampa mo ya adwuma ni nyira. Enkentem bi say nke ye de eti. Nyankopon nhira mo. Na won kam. Bye bye. Yeah, that's a power by a race course nyami nhira. Hello. Hello, go madre. Me Josu dini baby akasa free.
the great my appears make am kata free as and Abidi ni good news owa jemesu omso omocha twabidi nso ewo ehwa ewo boasekwa mu omso omocha ye Obakofi nyame nhyira na adwuma pa oye Obakofi ade ba kwa me wi aho ni se mami a akwese mami de be yama no ana me wi aho isi na uye bibi na oto ade kakra bi na obi bo be ya na aya asem isi mami adwuma we isi ayeka o se anye ba bia na ja so fu be ka se mami nye be ifo a ayehwe mami ehun isi nka de animguase na ema mami ndi ya hwe ba bi mi nsa be nhyia de nsa bibia mo tutu bibia ma bibia de asomdua ba anti na mi nhyira mo Pakofi that's pa hello Pakofi Udi yene baby akasa free Mpacho Joel mi o hen waka ko yo Joel yetio awumta kwa na ka but ade ba kwa me mejo na ma na sam nte ade a wo tono Pakofi esa untimi obia nto na ade bi no but next reason ka yam fa plan ko hospital me ko hwe na jinu ka transfer ni sam de nsisi so awumta hum fam ewom be but yam hwe yale dia na ajun nka na yam famra entra na tipo ina ntampa akwa na sama o kana no kure so ebe to na so nye be ko na tipo ina papa ko nyame nka mo Joel ye daze pa ye nyina odifo de no nko anso ye be se tuanamo bebre aka ho hello adia udi ni baby akasa free ona bo na ya oni egumaja safo ona bo mbacho mind you my wife is what chow pa me nipa me jere so pa guys ma fe no dodo wato kasara no hunde onye no ma onye no hwe bia na bro nyama yi ya beto ka ma no wai me kra ado waso maje dawo bi bidia aba wala waso onye mfie dunso sa no ani wani me ma 15 ada asa akatu na nka 1 year bi oyusu wan ena nka me pese ngo yama me no kabazo batu ni nsoso sebe ubana ka boze sebe abali yasina abawu zedi wapere wono oye nuna yada obi aba wari so onye bayifo sebe yesi ade wo na bayi ni ho ezo obi aba so wompe ade ju odi edi yere bo wanu wajini sana ja wanu suro maye asai ya bayi yasu bayi yere de mawo edi obi aba so bayi no abafu bayi o mudi yelo play ni kan na katuni ade ye de ye wini pentino ya bom se bibi ni bayi fu pe no peto ko bi ni tire wuram ko ye bayi no ye fanya de fa la ko bi ba menche waje bi dan kwa ye da se pa nyame enka ho hello fara city boy Ewiase be pase awuni nkwanta thank you for Nhyira wate ami odu kam na amchami na ya aduma o we are me you frizo wada ma me pa che o me na de se ga mi timi nkonya yetio ayo we de fara we de besere se de abrado wala si kan ne me de mi hu se no kurara so ma hu bi jagu ne se sare a o yare red influence you se de we me ora kura hore me das ye da se pa ma memfa aseda emfre afidikasi so memfa nko Spain enkoma menuaba ai friend entwiwa sister Sarot enzo afrancho bin kano ni nyina ne se ene amama me adoma sere aburu na fruso na no ma ekoyi ni frafo mon kawe aye Mr. Techi usu Techi ne nkrofo na mama me adoma sere ne wa me nya sere din ne mo ne anwa sister entwiwa ba bia obi anya me nhyira papa se wa mama bruni ete se mama ya adoma ono so atumi asere nyame nhyira odoto hello Kofi ya jo na me pa cho mu ye nyame ado media me ho ye o mo maka de minim yo ye de nyame ase asemu ka se free adan sika wona kuruma ban so information center ba jo yo ye ti ominia yo na eni me bi wo ho ya na ya humete sem no akora na keka de media bi wo ho a akoye se de ya hedan ya tire na tena se ya kan bibi edi ase na ne sem ni sise so mame etino mo sem ba hwe mu dia wo de mo hwe man wa ye sem bebre nyame kam wa baba nyame enka so ho ono yire mu ne wa alaikum salam Idris kaza ka tsona na so kwanye wa fa yo Idris ba je ti o ye boje fo nyina no eti ya so mo sam ehwanya mo bebre be sim o cha che ni program ni na no sa ko de wa yare
won se ka jaman so mo pe ko do wan fan sa won tram se sia asa na okọ nipa afa mema dunum ne enko saro ne ke be hunyama oh over ba ya ne ko no that's it yeah that's if I do hello ayaka baby aduro no erebo aban pon enti ha na brema kwa me de Ewiase Mu Nsem dwumadi de bremu nyina si medam nyina mo asese mo ba Facebook mo ko YouTube mo ko TV ahodo so na mo ko hwe me enka me nsehwe na so munti mo mai bibi nyame nhyira mo papa ase ametie mentema me ho metema mo ene Kristo se mafumo bi okwan bia so mekasa emu menni yo mu eduru ba bia ya na nipa enye de enkosi awie nipa te sa hwede odew enkosi nkon mesremo se mafumo bia onhwe nyankopɔ anim na onfa nkyeme medabu nyina mo ase nyame pɔchna ebesan ede ne esusu che wempo yede nyina asa abramo na mebekɔ die ma menkɔ eye Canada na mkɔ chia ya kusi one ne yire Leticia enu onua ba sister Chan encha kese enkoma wo na mekɔ eofa be ko ne yire maami jemfu a na ma chia sister Asanko na ma chia Nana Philip na ma chia ata dokro maami no be ya ye enya ye ketwa no onso no ma chia no sabre me kɔ ba ko chia accountable zu one Mr. Jumfo omunyina ewo Canada sana Ericus Adom Clinic ono so eye Ekwansa kutwi LV pharmacy eho enewo kwa no kama pa yenua no oboa yipa Yakopon enka no ho Mercy beauty supply eno so ewo Urawa me de Urawa no de se menka ne se o maami sa awo ka green azega mo akoma me wona se menka no Urawa menko abruchi de was Urawa me de ka Utawa ekotwi Utawa ne so be de o so Urawa Mercy onukru bema anoche obrikonfo ko fodua enam hotel to the bedtime hotel papa go fodua me fili ho how to say fie mame nyame enhyira bo papa sabre de enkyere na akare di nyina be hekira ena me chia foreign country for nko ne akaro ye de home de be bekira na yada mu nyina mo ase amammo enitie na bra ye por na jakalolo mi gira mechi ose wo ya making go ene nnyumo a ye de etwa tosi na wante yenka bi mu a akwasibu afọ mansa bọfọ ba be fa chiampoma no na watu aso edi amai oti agya usu de konga nenka sana te agya manso Mr. Opoku Ajima Dawidi dodora friend Ogoro ana enyi producer obo chidom any adonting eye nana Kofi Agye Mensa DJ Don Rich o de fa TV ahodo so ma mo hwehwe bi e wo Kings TV and Spiritus TV Nhyira 104.5 FM on Facebook and was ade ko YouTube e ma hwehwe mi din edi Kofi Jima ankwa na frame Kofi ase boga ankwana TV bibia kama eho eja manso eba abefa chiampoma no na watu aso jaka lolo mi se woya make it go intimeko